Well, miaka ele kudira dha iku moto kuringa kura exactly 2 years now. Na wari tariki na ntuko isile kumoto kuringa kura. Actually na ntuko kumoto kuringa kura na itarero ndemero edrito ere siasene. Iya katwete kuringa kura inge kiumia twetete nonto kwa kaita kako ndemero yedrito ere siasene chia assembly na executive MPs na governor, and then wananchi na boende bakoria re ni nabare na ibonto tukobarwa re tukoria tire mero ya karate ya moving forward 2 years after kidhurano na kana miaka ile nyuma ya kidhurano na bado no twesi asene barua ya impeachment ya governor Kawira Mwangaza ni redro yekinywa kire bunge ya Senate ko uko wate Senate ni amukirete barua ye na kiumikito hukuma kwambiria royo nende Senate gedro ekirita mwerekera yuanire bakedro bakiariria mantebe na ntuku mwanka ntuku 10 kwedro bakibanga na weke karokya mwanya kana kikarokya kwariria manto kana kumenyethia maseneta kwengwa kwa governor Kawira ni bunge ya county ya Meru. But mumero wale churi atire ni muangare tokarwa ando eje ya governor na MP. I mean a governor na MCAs ni muangare ndo eje yetana mbere no woko no Meru. Kwebele Kawira ni kukedrwa kwe kiori kia manto yayo onde kana ni kwebelia bunge ya county ya Meru na governor wende bachoke ba urie new mandates kuma kiri mwananchi kana kutinge kurenge kuringana na katiba, yani mwantu kwenda kwezwa tokiaririo tukubanarua kiri mubango yetu chunge siasa mbere ya tukinyagire chunge siasa to county ya Murang'a county number 21 na tokari na governor wa county governor Dr. Irungu Kang'ata netu keto tukiariria mantu ya county. Actually, county ya Murang'a bedro tubakiongela otibo na 100%. County yo ngwane wekira lami. Kuka kwezo kwena ngwataniro yeje county ne Meru maybe manto ya kedro ya kionekana. Kuka kwezo kwena ngwataniro ya governor na MCAs, but they nayo ngwani neri niyo mantu kwenda tukizwa tukemenyana kinya wote maoni yaku twenda kumenya nina no kodwani nwewe na thina ni MCA ni governor ni MP ni batu wananchi, you know, no twire uore ona Meru yitete ate na muthia mantu ya kethro ya kari ate tukwenda chwa ntaira cia tukwenda wichwira ntaira cio ngono ntunende mantu ya njarene cia maseneta kwambiria au seneta no kethro wakiamua kwethro bakono kia governor Kawira Mwangaza ya thatu kana kwethro itenere ba mwani musina ukakwethro ba mucho Meru ya karate na ba mwani, then what happens kire madhabu ya siasa ya 2027 you know okay ya kwethwa governor Kawira omba akaano ni Senate madhabu ya 2027 ya karate kuke ya kwethwa maybe former CS you know Lintore achoka akurietikia governor munya tayari na tumiretie na rurete kinyo bisika kadha au ate achoka kuriretia governor Meru en kadhuri murongo kinyawe kuina miario ya kwithwa ya kakoromba itekia governor kinya 2027. Then what happens kire madhabu ya siasa ya 2027 notwithstanding kwethwa Senate bureka ekamua iroamua bureka amua, but madhabu ya 2027 kinya yono yotalwa thai kinya siasa jiri kuringwa thai impeachment hiyo itana mbere thai siasa ya 2027 no ikuringwa nonto icho new friend wa governor Kawira Mwangaza Mike Makarena na ethro akiwa ate ena dosia kana na manto akethro akiumbura ye former CS Peter Munya ya kwethro Kenya kuwate na kururo bichi ntukwe munyuma ya impeachment you know akiwate no mubangani wa manto ya yonde kamunya hukumakire madhabu ya impeachment maybe aikuwa maybe atekwo. Karibu aradiera watu kire mubango chunge siasa tukubona arua kwambire kithie kira ko itara mbere burukire mubango ye chunge siasa tuina bwana James Kimathi. Karibu sana Jemo, thank you very much no tubotondera kanyo tukubona arua. Yes, thank you. Ngwibwaga no tubakombeta na arua chunge siasa itona ibwetete bwaga ndi youth leader sana sana bambije litoria ton bitwa Jemo mono Inguga, thank you. Karibu. Yeah. Jemone wa na roya etikia municipality actually kire kithurano kithiru na rua retu ni wari mutongeri wa youth na musiasa in his own rights. Tore na again for the first time kire mubango chunke siasa bwana Ekundi Mugera, karibu sana bwana Ekundi kinyani mutongeri musiasa na I'm told na kuretikia Tigania West na PNU
Thank you so much, Martin. Marita mbeta wa gikundi mugira. Ndo akuma nara Tigania West constituency. Na ni umwe bukuwa nkethira nkirwira etikia muyumbe kia Tigania West 2027. Lakini te thai. Oni mbethaira ndi mwarimu wa physics na mathematics for several years. Lakini ndi musiasa. Physics na mathematics. You know, it's good one bit that field here. One on to mathematics and physics is not really my cup of tea. Karibu. Asante sana. Na executive director wa kiama kia Mbas kana DEP, Devolution Empowerment Party. Kiama kithirito kina mekuchanio hapa na pale kwa kaita ka meri thatu ina mithirua bwana Abwana. Thank you, Bwana Martin. Kama nguchokire nkatho nontobo tu host narua na amwe na wenzangu na mbwendi na kwirwo muno imisite kwithwa ndi Weru TV itare nene na ingwiri tu muno narua ingwitikia tukethwa twina engagement nje muno na Miru ira twita honest discussion twira na umora kuri na tuthwanie uramirwe tubati wita. Sure. Thank you so much. Karibuni sana. Na coincidentally je mono odu wanaota hapa no to baba angibonde mwanka ndini miathene alumina. Wow. Achieve with honor. Achieve with honor. Yes. So karibuni sana gentlemen, thank you very much no to botonera kanya. I look forward to withdraw to inawaria very engaging kinyakwa radio na Mukari wa Miru na mutegeri wa Weru TV na muthikiri wa Weru FM 96.4 tuli live na tuli live kile mitandao yetu ya kinyaniria ni Facebook na YouTube tutuau Weru TV tuliona utie comment yeku both kile Facebook na kile YouTube kile SMS 40188 niyo namba yetu ya SMS namba yetu na marei tuma SMS yeku tugezo tumithoma au kile mubango yetu ya siasa. Karibu sana woni beto wa Martin Wechongi Ondola. First of all bwana basi nure kwena oye teteka na yapa kwa ringi because itumaki kuingia sana basi ne conductor ate kumenywa dereva na butere ngwe kambwe chama iko imara na iwi kawaida kile chama beki siasa na kwebwo mutongari wetu kile ito murungari yetu ira noisi ine tumakia makithwa kikiama na hiyo mwanyo kiama tu muno kanisa ni antobera bwana sifiwe bakawa amen utu ukararia kana uwa no lakini kiama kia siasa kinyo watu itenjire anto wa mbegi tundifa kankwenda kuwa kiama ketu whatever is happening very normal imanto akaenda kichama peke siasa na finally kiama kiketu finally ukona tu ina ngwataniro pengine nyetu itakithurano tu ikintu kimwe na kutithwa kwena ine issue lakini kundifa kwa anto kuthwa kwena maoni mwanya tumamba hapa na pale ingwetikia hiyo nthe ya kinya mwisho very soon kiama ketu ngona kisa sawa na kio kiama kimwe kia bila bina inya na antu badiwa kuringa na oba kuibwa mbina ino engi na kutitima kwa kukongi iba kuona kapa tu ina kiama formidable right now batu kiama ketu kina jumbe 20 kile assembly Miru kio minority party so ikiama tukona kiwa the combined na kukikaria mwanka kitena mbere kenda kitethia mtu ba Miru ngomya yeye antu ya ikotin bana mutweri lakini kiama kina officials dai now kiama ketu no nkorikana kwena twita nkinda no rongone boke okinda na rongone boka ingilitania kwa tugendi omware uru ngeru akindongi like that nende for now kwena court on the editorial ko suspend officials bangi bari gazetted modi ya 5 na still kwena nya suspension ya secretary general. So what is the status right now? And as for now nakatweterete way forward a court na lakini kiama kione kikuendelea the party has been there and running mambo yao and we are hoping for the best to go be out of this. Are you still the executive director? I'm the executive director. Kinyanyi mayakoti kwa ikiwa kana what was suspended? Of course itoromero komunda right now as we talk twin the officials babe kuo be suspended except secretary kinya weno uno na suspended na suspension yake confirmed kinyani RPP. So court I mean DEP that yet officials. It in officials no ntoto kya kuwa kinya ni weta na ile to NDC we wonder who conduct it no to kinya RPP ni kuwa the suspended is yet me transacting business on behalf of the party. So kinya ke then onda ni kinya dire suspend muntu
imususpendi kwa munda ikende amba rithikirwe tuibo ground iri kwa tuthitangitacio kithi wende executive director imakosa iko ndena yo kenda ba suspended kwa wende kinyanga suspended kiumike mwe kithi Jumatatu irenge ya kinya tariki amba rika mentioned iamba rika ambo tuibo na thineri na kwa tuka gutini I just move on as the serving as the party. Yes. I think maybe babati kuromba mataro kuma kiriba kundi yake amana kiokia PNU. Nonto dhaibo kama witabakiru urobisi. Yes. Urobisi yele so far. Kundi maybe you should well, I also must say kinya tuno tuna strength yetu nonto kinya bo ngomenya kwa mfano kinya bena ntu ibanana kaibana bo nabo assembly Meru. But tuna 20 na bangi tuna bo Embu County. So ngotika tu a little bit ahead. Still kinya there tuna challenges you. Utiba tina challenge chiabo kinya UDA the other day ndone UDA de barenga wa malala pacho kawe be nyabe na kushanio mara ukaibwa noyo na nyaro no kuengere ngi kweja so kakwenda kuwa kesi ya mabiki siasa mantu yaito expect more and more kweronda ari advisor wa moneno PNU munyare ari ngava ende kweronda ndarokanka mwira munene antu bakuthama ambiro tiri antu batithama kinya Jubilee ni kuthamwa ODM ni kuthamwa na ibo cia mabeki cia sebende biri ya uriko ukethira kia mikuthamwa ruari ukibwa baba okila njira iyo okubunya bamo baba ta support mama bawetakirwe kana bangi bakumaki mama bakweja kabange bakadirite mauru ibo cia siri yao cia is a very interesting game indanse obaba baumira batura uraona inkero kai kamanda ona kamanda kama taba mo bakotongothela kwe bakubongoda ate kwe baturira ko iburu mboro siasa duina wo na ingwetikia in the course of time still kiama kika find its way na kikalika. Yes. Good, what would you advise former executive director no to teshua gadare executive director no to makota oda kake mwira na ichiate mundu gume kiamene kitina kacha kira kianjirite activity chiayo ya kiama kia PNU ikionka kiama kina kikone Kameru kitina andwa kianjirite kuibanga ikinyere nyagurura bichi na karura sub county ile ni ukwira kiama kiu ki mutaratarene party leader na SGO we na other party officials batendwene na ukainde rutere kwa bagemathi kama no kwa tena kiama so kiama kira kiberu PNU UDA teto na ote dalili ya kuonania chama bibingi no biokera na inya muno Meru so kiama kira tutiwa ka PNU kima ukam Meru chama be Meru they are not as strong no ndoki aweta nterenje tu ndoki aweta bwa Kisumu nara kiama kia ODM kidrite kiro and strong and forever menya kila kitu vile yai supremacy battles jotegera jonto ja bas ya formula from kitambo sana lakini ukeja kwere ari kuthira ejo chokia kaide ja boba bwana baba bejo chokambio pedo bali escative late now jotegera daiji ki ina sako yao be faiti kure Meru bali bakumenya bas niyo kiama kiambi kia Meru ukwelewa menyoke jotegera for example jonto ja PNU ni utekere Meru ne Kenya mzima mea PNU ni Kenya mzima no kuwata lakini kiama kia bas ikiama kia Meru lakini ukejotekera ajo jonto ja Kiraito Muronge babwana baba juzi nurona mtu ja Alaji inye suspended the Secretary General still no agwitambio mearie kuga na ukomandi some of the things of which deje ngiwa jotegera deje ngiwa mugambi manyara is the overall Secretary General kodri Alaji no the Secretary General of Meru County lakini ndio keja kwethira thaijo ukeja kwethirwa muntu abwana keja na idea we ujo akeja na idea we uturoba kethirwa mbio ba kugwatanira the reason why cause ili pate ya Meru kana kile kiama kia Meru kwa for example ja county assembly yetu ya Meru aja uthira ukethira kwina mutongeri ore ara pengine na kuigwa go support mutongeri ore uthira kodro MP na kuigwa go support kiama kiki uthira MC na kuigwa support kiama kiki afu kethwa kwina anandi kethwa subdivision kana paka subdivide ikyo kuthira paka tha ici ya Meru paka tha ici uthira kiama ikethwa mbio kikia with one voice noge jotegera the of Mount Kenya weta Central weta Embu kwina bia mawira bia be strong still no kona mpaka tha ici jonto je gitare to na Kano still tha ino wiguambio
no ikugwetwa thaa ici no igwaitwa na Jubilee still no kuwa Jubilee mbio no ikugwetwa no kugweta lakini ukinyera aja ki thaa ici ki basi eje na gwiro munyari ki bus lakini still no kuona mbio atikwenda kujoin basi iliku abwana ruwa bado no boba ni minority kire assembly. Yes, they minority, but okay, they are 20 MCAs. But those 20 MCAs, are they united? They are subdivided. No kukwata. But MCAs by united mwanka kumakire majority minority leader mwende dhile na nibo actually batindekirite sana kinye impeachment ya governor Kaira Mwanga. Ora ukari inya kiama kia bas teatuge ikia supported gita supported nikanire yoje Kenya Kwanza lakini bali ki Azimio ingorikana bwana thimu inya kiringo na twitaga St Michael eringirwo tuko bwana no kurikana thimu aringi ari me akari nwijire utware batu aspirant no munga turingitara no tubo political mbio alignment kienda tukinyana turomba kura no kugwata thui bali na kadiri tu aja municipality wa bas batito eta tonto ja tukaya wakanya no kwelewa lakini wethire kiama kia bas up to now mpaka thaa ici baringirwo thimu tuko kwarikana mpaitha ithatu bata ikuthwa buchemenya St Michael with immediate effect na buto nyenda liku Azimio that means mante yako ariria parties kimathi ariwa PNU te kiama kia Meru but ni uma PNU is a national party ina ndimine Kenya nyoka ilia governor me party structure yo Kenya kiama kia Kenya na munene oyo umite Meru yawe mheshimiwa Peter Munya so is a great party that we extend tentacles chia yo nyome Meru na okaya kwa ilia okaya wikwa bo kimathi aku about thimwe kuringo huko Azimio kidogo kura cheko thira kiama keke Kenya Kwanza kidogo kina kuchanio kiama keke na thina ya ideology so atoka have to build kiama kenge ya PNU teta Kwanza actually now tiama bie category thatu kwina minority that is Azimio na ituandike barua turebela then kwina the majority Kenya Kwanza yu batu tutamenyo actually katura actually tu bathirikari onto antu meabona kira itwa kompunto chairman bathwania thirikari I mean kiama getu kiu kuma thirikari so uni urankwenda kwa ni antire bwana Martin na my brother there akowangiri na uni kiama getu ikyo number 2 UDA Meru ikiama kinene na ikiama kio kura popo ya no mona we Martin ura wina ngari rimo no safa rimo mo the tena miruki those are the normal challenges ndenda kwa khaba wowe ukunganga na manto atairi kiri mdrote na ngari hata kidogo no ntoturi rwaginye the tairi na tena miruki wekira miruki no taenda safa kinye thari mo battery ni yako ruma no uri mtonge akunjampu startera lakini hii challenges ichia mto inambi those are normal challenges check ya maketu lakini kikura ya muno na kia handle pia ni bunge ngwa correct no kuona uteke amatumba kuikia Meru county pasi no to tiame bende register political parties na no mungabe the national kinyeki tu kwa mfano national chairman yetu wale ni Kivuti Imuembu okay the national treasurer atawashiko muhu kangari etawa ari atu etawawe for now when on to but is of course komunda so kankwenda kuoka kwa composition yetu itwerete kinyoto zairuko Hamid Sheikh oguma wajiri kinyoko le PNU the same inya UD the same kinyege atu ODM dominant okyakwithira tikaithiro ri njalua ki lakini atu basi umuki kya makenyanza so okyakwolele kya maketu no tunayoke na majority of our officials paumite Meru of course babengibe tu by national officials inde kya Meru kionekana kina sura ya kuona na ikyo itarukia Meru kyo kama ta interest chiambi ukankuwa batu challenges hitu na tio no kuwa wende mbeteri ngari tikuwa ende wewe akaba mtu atene nyangari no ntukwe mo okenda wethira mbeteri lo ngari tikuruma apana wetu akuri mtu akunja mstatira ukarumia ngari no eta safa who you are better off than game mturoti na ngari ya kama no Meru menyate kiama specifically to tempaging power Meru so teka the kiama that's the problem well eu tokariria kiriro ariru tura eu tokariria kiriro ariru tura na ruwa but aranira batu kirukira 40188 katwete kiri mantu ya impeachment turu live kiri Facebook itana tia comment kwa uwa alafu tukethwa twimithoma twite kiri impeachment ya ithatu nikinyite senate thai
impeachment yeje ya ikinyite Senate ikinyite yena maitia ya thatu na ni ya kwithirwa atire one misuse of office or there are three someone distracted me. Okay, impeachment ye ithatu yete nikinyite Senate tayari Senate no erigiri kwithira kitanende ntuku ira bakethra bakariria mantu yana of course kwithira baeta ntericho jire ya assembly na executive. Jemo, is it too much? It's too much. Okay, jotegera from the first impeachment ile thithikire aja ya Meru ne thithikire tombo utana Nairobi ari almost 3 months. I think 3 months governor Eric in the office karakara beja ba gwatanira no koni ba gwatanira bambia kuthiurunka the of Meru County bagitanira ngui pare amwe bakarakara bugwa ni impeachment the second pokarakara ndu kone je ningi ningi chirongi ki tuge through the court chonde tu jabatu to ya Meru na to liuga 5 but yokinya ki Senate nara no itato ila chigombo kinyana na ila already chili CV ile the third one. Okay, jotegera ki county assembly of Meru na EMCs beto na youth beto kuna ambition ile MCA atagetete gutonya ni county assembly of Meru from kumania kigitari ari on the to ambere tinya ri abatu tu the to aromba kura tuijuke ja ko thiro ori MCA pengine odro tina ngari okinyaro bateri ko odro ina ngari buga by the next 3 months kana by the next 6 months no kwaelewa hii default baka huwa bataya waloni intareka lakini wethero wije ikawaida no kwaelewa lakini otonyaro okethira mantu tuje thwaja kari kwe mtu tithero ijera ko thawitete kwa waron kendo jukia ngari no kwaelewa lakini na ndio wethera ndi changes ila chili area wethire MCs betu bethithia mantu mbio na emotions kwa kinyara bethiro kwina the force behind kuna kodhoija kiama kya bwana kya bas kodhoija secretary general kodhoija chief executive bwana akomba kuauthorize kodhoija MCA frani kani nyodhori deputy minority wa kiama kya bas amura 1 2 3 kiama kiriuka batari kodhithia ujo no kwelewa lakini ukeja kuthuru ambio pati kugwatanira supremacy kana mpa tuije nyuma ukeja ugategera governor ore kuga atiri muntu jo atina party of which itwije muntu ansa elected na ki constitution yetu ya Kenya elected atiri no urunga no urombe kura ore independent no urombe kura ore kiamene kia bas kia ODM any the party roga tarwa no ke jotegera ki Kenya mzima there some so governor ithaki kwa nontu atena kiama kana okay jotegera governor mbere kabisa mbere ya kuthugania kwethirwa ambio agatonya kiudibia she is the friend of the part of the UDA right now na nona litumira acha na moja kwa moja tueta Nairobi neta otonya kiama na mantu John the jeta na basesle badile the chairman ombio kiama kia UDA kuge jotegera naja kankwaga ne atakiama kiki kia bas mbele ya support the motion jo mbele na kia bedio push no kwelewa kinyoke the move of the motions jo second na that iba UDA no kwelewa antu baba bateri kuja bakara ndi bagatigambio wa kwithi emotions no kwelewa is it emotions is it kwethro batena governor tena kiama what is really ailing onike bania Article 176 ile ya establish county yalita serikali Nairobi imikia matura na for effective service delivery na service delivery huwa yake county kwa na separation of powers MCA by na mandate mwanka kuna governor na mandate mwanka kuna na ngwea atire ikundi dirwa Mike kuye na kathina kidogo ukwa ya bwethwa katu ya kira bwana is it about kwethirwa governor tena kiama ni othe ne on there kuratha. Thank you very much. Goya bwana Martin ndenda kwambire ku atiri batumire twenda kwa tu very friendly na tu very fair na very objective objective ni kwa tuti biased utuwe tukumeneria governor tumwete heshima muno actually governor imuchiere wa muntu wetare tu yetoni kwa twasema neno ndo mwitenya bankira kana muchiere nende murega of course muntu wetano yakwa na kouka kwenda kwa it is unfortunate kwitho tukiara chira ro impeachment ya ithano Meru kankure ogwira Martin kambire gurira utinkiria umba
no ntu inkuwa kiao we mwe mbere buru katwari oma kuma ngavana tio ntu raisi na woni nkuibira kawira kiao muno no ntu mbere kuma ngavana it is not an easy thing imbato me very strong I have been involved in gubernatorial campaign imbitia rigorosity his na woni inkuwa itibati ukinya bila bi utureta inko ndisangirire na my friend Njimu muchoroko muno ndimwirete bwa kiama no nturi Njimu kwina independent candidate onto bamutwiri kabako barabaringiro kura batina kiama unde kawira bayibonke ya bayaba mbere iro twita low hanging fruits ngeka ba ukanu kabere ndi we Martin uteke kiama mbere kithe katuchitinya nkurumbu tukawata na kiama kya nkurumbu mbere kithe nkurumbu 20 tukambiri na ariku kumawinde tukambiri kwa ria bambas tukambiri kwa ria bayundi poyeli kiama kya mbasi kikala umoburu kimantu ya bodilimbi wengo akuwa ni inyamuswanda yale ni thatu yireti ni muntombi kinyo na nyapo tikuika ba kumblame kankwenda obura kwena thina bingi ndete kanisa ibatiri ndaibure bakiara chibakiwa ku mechi ya kubwithia na ku mechi yotira mechi yotira ni ratu a sense of omission kwena muntu ko mechi responsibility ndiran ko lelia miru independent ngodi atiri nuri kwena responsibility nuri kura munene ora munene buru bati utwatanithie turia miru tukari mambo yo montiri tutika independent tutika thurane tutia tenkane no it is very painful kona ntu betengana na tika tuishinga bana afiru twenda ngavana succeed kenda tethia miru no tuiba mwere miaka itano kenda ginya itari uri ngiri tukaria no ntu actually batu tubati kwithirwa baba ngi turukire mantu ya siasa tuka focus kethi 2027 lakini na leo it is unfortunate mantu ya kuira kankwenda kuwa kwina thinerio kinya tugerio kunikila na ndienda kwira baba kundiscover ngavana ka kuthuro isiama ngavana ka kuthuro remwe kuru iu yongo ya ite biashara nene muno bwana Martin it is actually a serious enterprise ikini re bwana na ntu bakufindika kire baiche tha chatu kari ngavana atukuthetera ngavana na thina yongwa bati umwira umora buri bwana Mutwiri kwe mtu wo kuria aratire menya mtu na chira okay mtu yonko muora muno bwana kande mureke ndi nkuona either ntio mumba kana either nko muora muno kumututia kande kanenwe so MCAs this is what they were supposed to say ati de kwana katiba iliwatiri mamlaka ya manene katiba Kenya yanete ki mwananchi kawaida na ikaua mwananchi no ayatumire direct ndira kuringa kura kithurano kana referendum kana aikilukira muthuro waoke kithiyo ntuoni mheshimiwa Mutungi MC wa Mwathi akiringa kura assembly either aikiluka chembanje uone ndia kwa na kukilukia na mwananchi wa Mwathi no kukilukia riko na ukethirwa Mutungi na kolelia kono tongori bubu tiko bwa akona kandinge kura kinye kuibwe baibwe airinga kwa niabe mwananchi woriku ukangoda kwa ni sheria ni mutaratara ya katiba na ndenda kuwa katiba Kenya ni contemplated kana rathwani ramenya tukaingila nontu ita no rukinye ngavana kana mutongeria akaluka akankunga kana mbiti akalukira baba angi akameria ntu uretho nyume ntu kwimwe uretho nyume miaka ile uretho nyume mwaka uretho na atiri nyantu kwimwe kibindi kithira ku katiba ni contemplated urakumba kuthira kwina njira kureta solution na ndenda kuwa actually ukiakolelia MC betu antu ba uma kitheka benda kwa compromised it is very easy no to imbecha betu na baeta atia baba ngiba wabe kuba retro milioni 5 bare ya witika na urankwenda kuwa ni atiri it is very easy actually weta wonka baba ngibe etere wonka it is very easy na mtu aeta na kinya unikenda weta wonka idhaoi na ngeta na ngonka na ngafaindika na ngona maya mengi muno ndirantu kuona ntu baba uchiumia bakaroma na uma kankwenda obwira uma ni usiata ku nene muno na integrity inene muno na pongezi kongole kwa MC betu na ndiendo kuti Senator Kajwang Senator Kajwang wire Senate ya Kenya kia kongenta over assembly ya Meru kinya thina ichi Kenya chothe kuthira thina cha Kenya iri ni ka assembly kana legislature ikugutu bend with the executive na batibati ukira na nika miskutiro actually tibwa maanisha au huu ni urakwenda kwa netri thina cietu cia Meru tika MC bendetendwa nika MC kinya baba kuthiko bakiona wa bakirongo enu ikomiki sheria Njimu wito representation wakilisha antu kinye kubuthia barabara representation kwa wende batu tukatenga MCA kwa tukaenda buzika ke kwa basari twaba kinyangithi nyandi administrator ba wondi twaba kinyangithi antu abati kwelewa thina cia antu nonto MCA no ringiro kura Martin weta kire antu kumanyumba kwa nyumba baromba kure mwe iwe wichinya baba bena mathina nuichi baba rerebuo nuichi baba nkiaire iri nturene ikwenda tethio kuka kwenda kwa rira mutongoria kwa exclundwa mwanka David antu batiani antu kwingi bakara cia mindi barawa atiri
ngavana narule katiba arite itike MC kuturie tuthina kyo MC ari wambie ndi luyu kethwa muimutia nyuma weko tukati usikake maendeleo watu wendo ntimboro alifiki ya tongori baba ariku tika ngavana warombere toleli what was happening teremunya what was happening awira atiri tangu ebura uba previous ban no that is the right way non tote mya kuria kwinkilo barabangi itukwenda inclusivity na unyo thine kuma na non tungavana MC bakona kinyabo kaba kungerwa ibonto kona bakiwa kinyabo kaba rete solution ura katiba ya nite mutaratara ekundi be kio wotwira mantu ya kutwira jemo abwana ariwa thina ni ngavana na TMCs genda kwira Mr. Bwana ngugetia MC ngugithatu oversight legislative na representation ukejotegera nebe wona ntu no rombete ke MCA ukia kwithoro MCA ri yes ninio this impeachment we make it ana oni from the my own the man to ye school of government and to no ante to nyingi sana you never fight the government of the day at the end of the day they ira antu bara batarirwe kana ira muntu ria atarirwe utarwa ni untu po interest community ukejotega the some of the MCs John to ja bande je bwa igembe ukona MC akarungama akiaja akaira wananchi atiri bukare tax is that representation is that oversight ikyonkuga atiri na intora kwere nye MCs beto ne ke mindia mwantu ne jama ingi ukiaja kwethirwa ugwe uri MCA choka mashinani dikira mwananchi okwari ugatea ukiaja kwethirwa chonto jabu ano wa kuga ingwetikie gitara thirikari ya bwana ilo baandika ward administrators ward administrator imutetheria wa county government kendomba ku reportera ko the sub county admin kenda ikinyira governor kendomba iguita ku implement no kugota governor ba kuja ka wakie ward MC reportere no not MC ndoka ward admin okay ward admin to sub county kendomba ku kinyira ko the CC kenda governor ba ku implement governor ba kuja ka uganto reji nkwendo meja boao no kwenda na MCA pengine inye MC onto leo inyate kuonekana nguge ward admin niyo ile na iyi constitution yetu ya Kenya no kugwata niyo na ndi MCs betu bakujira acha bakuga atiri ngugi chonde CMC chetele nariku ki ward administrator of which MC abateri kuja akaja mashinani yake ja kuga atiri ugwe ngavana no to injire boao no kugwata oni machabu jarantari te 1 2 3 mboje abateri kodora ne 60 million onda thithia oversight yako kana machabu yakwa ndona ugotumira 30 million nuko wata mambe jingi na chile kugendo kiratu bateri kuthithia na county assembly yetu ya Meru na nyaba kwa tene scative they should come together to supremacy. Impeachment is not the solution of the Ameru. Ameru bongo already ibareketi konoga. Ameru bongo ibarejere kuona ati nikino ntukodri MCA from the beginning. Menyo tumba kuamberia ndo kuma mwamberio afu maseneti nacha bukuja bukugwatanira mara bukukarakara noke jotegera ini tubate jutegera MC baba ali mbele 68 then inama then no kona bonde barakinyira almost around 20 no kugwata kwe kuonyania antu babongo nye MCs babongo bate witekania in whatever they did bate witekania noke jotegera ki county assembly of Meru the number is enough bona kichunge out of the reality leo okay jotonya ki county assembly of Meru it doesn't matter the number okay jotonya ki county assembly to ya Meru okay jombera EMC kodorijo municipality kanon tima east kanon tima west imu ibili kukana motion jweku aromba kureta jola jombo the people of the municipality kana MC kodorija jomaua ibili ku aromba ikureta at least yombo te ambio antoba uba erieu okay ja kodoro tina representation in that county assembly how will you represent us in the impeachment those are the kind of things we should be asking ourselves as a community leaders kana opinion leaders. Very well. Yeah. Eguni. Thank you so much, Dula. Manto ya monde rai karaka governor about to operate in autonomy at a limits. Ya about to operate wako enda. But ikia bake nana kiria kwa katiba no mwanka there within the limits. Article 176 ke ira area manto accounting government. Eri accounting government ya are kurita thirikari part of thirikari Nairobi ya maturene for effective service delivery. Na ukaithia kuthira kutina effective service delivery kana services itu kinyila mwananchi na mashinani kwe manto yara ya ekeri
kuria chiuria biukenda services uchi endelea na irathira ina separation of powers kurathira kwina county assembly na executive ended by the governor so MCA kuinyanta toingi kwa arua ate twithire twina thiri miru thiri kuno tibyo tukurwira bito kwariri mbecha che muingi kethiri munda yoku pasono no wamwe wiri manusu njira roka ukaanda pempe renge mungau ka kare kayu tukara irinto pasono but reto kwariri mbecha che muingi MCA na right mbecha governor etabu thia police akareta kiri MCA baitekiria kana bare kana bamuchokeria buthabuthi bamuretere governor eta spend mbecha kana ke police irata vieti from what was agreed na county assembly na right iwi oversight tegua kithima 60 oversight ni overall ni ongo yo overall na baba tuweta governor county assembly akare akoya it forms room kedha no impeachwe impeachwe te county assembly yo mwenga te muthio mwenga abati weta senate aita senate ground sira ikailu akaya kwithira ate comfortable na ground sira chietra senate then aita court so county government ni uma multi agency te ochore te onyanya ya kuende tore amwe no wonka te wonka tore amwe nde thirikari ni endele for example ka kwa ile kire impeachment ya round ye to kwirwa which bill ni the na to band ki excess obichine ngavana endron to ibare amo ko na thiri to ndale to kariu apana wa to momero kuguneka mandate we should be within the structure kwithira kwina effective service delivery othe me akwandika antu buru bara ithira na this is about negotiation between the two parties mantu ya kwandika na kwibio amero bako benefit na bio me akwina benefit yele kinyoka nyoro we mano nyire lakini rwe na balanced diet no mwanga wethera gwiro ko gwithia china balanced diet na sustainability so ke conclude ne ote wethera kithura ongi kamuntu akurita ngwewe MCA no wethera akenda ward fund irate katibene lakini governor akawa aikia mbecha wengwa but aikia mbecha no to MCA no representative electorate na ara mashinani na bati kwithara in consultation na MCA onto te miaweta mbeo warire manto ng'ombe kuiyo kana weta kitheo na ara akithe na ara ng'ombe chi the lower part no vera obaretere ng'ombe chieria you need to do projects in tandem na representative electorates bira airini anto bawe through public participation. Very well. Now, ijemo arari watri, miswandere kuonekana bills, ire kuonekana ya kanicho ikuwa publicized mno ni jichi ya chekorona governor motion impeachment ni bills ingire ku assembly kuloketi you may not know no to tere assembly but then kuringa na jemo iyaka assembly ye ngwira yo nene irabenio ni ekorona governor kana ni ekuura governor yes na idera ku hapana urakweta ku na atiri kwirikana tene kinyuru ikekirite ngoko muno kiona yakakinya ina maiyo ende ntuko imwe ngoko iratheka iratatara ha iramia kanyua kinyuru kirolele kanyu kirona wihu no then kira ngoko itemayo kiramiria ndendo wira mayo ya mwanasiasa yonthe maendeleo especially service ki mwananchi ndenda kuwa kimwe bibio toma katwe kinyuru kikira ngoko number 1 kutina service delivery au burure ndibwire uma service delivery ni zero na kinya kithira kwina blame game kwi muntu wa Biblia wetwa Saulu na Murungu arera Saulu ndira Saulu aremere arerwa uwe kinya kithe no imenano acio no rumu nini ri inda ukiririe na nda kwethie kiongo kia mire ya Israeli yonthe kuka kwenda kuwa wone nere Martin uwo karirora tukurira wone kiro bilioni 12 wewe na staff me utegwira witoka ugenje barabara na njara wewe wina mamlaka wina machineries wina all the support that you need wina all the infrastructure na kankwire uma kiriro kira MCA bakurira ni retu itakilio cha haki bakiro ya haki yo na haki ya wananchi baraba bathurire ndendo kwira oeta kuntu gwetwa kiego yantu bochu utibyo babwithiro no kambasari no kabalabala no kabi no ntukana kawitwa mweshimiwa mutwiri kabako no ntu atu supporting governor ndendo uchoke nyime itare monyi yari kuo ngako example entonyiri na kwetu
twari na MP wa opposition wa DP na Moi no itwa mwete kura nyingi muno actually more than nyire chiringiri MP na twamwira munene witwa kwere kura twakwa kila kitu tubwithire kethe barabara twikire lami yeye lare na mutu ati no ntumbi itokwere kura na tura muntu nyethe itwa twaire twina MP opposition lakini wetu were nyekura ire nyi nende wendenda kuwa u muntu okego yantu bochu na ringire muturi ka bako kura na naringire ngavana kunde enda kuwa mwananchi o kawaida imbie tuma aumia we na wewe na thurire ngavana arachoka rathura kunde enda kuwa batwi au discrimination yeu kwa tugende kwa MC bara ontu ngibona akendero jolia jolia witha to wodi onthe ugona ichuithia nona so ndo ko ono eno ntuna wonka baba angi ko gutikinywa interview project ibone wondi ngadi ora kuona kile Facebook ya governor yes every day our post barabara na ara change injaro itori nende yes ichange komona komwe yes lakini te ura kubati kwitwa kuri na excuse ile tumiro ndi blame game na ibon tumba baya ne example munene wetu asalo wenda kwethire kiongo kiambi kiamiri ya Israeli kankwere bwana Martin ukiakwethwo munene na we na resource cia kuritangwe ritangwe na mburi na ate kabati ukara mya rwari nkuite kwanje twenda kwa very positive tuwe na ate to criticize ile tu don't cast the darkness light akandu rwari twenda wakanya kandu mburi kethe weka wera na ate wethia ka kethe ora device okawera na ate wethia kwa mfano tu ya mwathi woni ndika wira mita mwathi na nkenja njira na ngoka ici ndi na karingira mutungi thimu kamurimbe yete na mutungi aroya kana roya na ndeta nkari very positive about him reconciliation irambwire ngavana nowe na mamlaka yo twatanithia twinthe uno na mamlaka kana supreme authority na naso yete otukaria na katibera rira soere ntukwira kinoru kuka nkwenda kwa no ntu munene tu nena mamlaka yonthe nena ritingwe ngwe kikwa ya naonda aki mantu yakabwithika rira mutungi akabwe mtu nejire kinya tuwe mtu mbere mutungi arewetika lakini yaibwe ngavana no kari kuna ari bobo ya muno na tetheria ntu bakwa reyeli kinya wa monera wariku kuma ushore bo ambiri kumata pole pole na niyo methodi yaba kireitu batumaira na bamunya bawita kana bake ya kwaku na bakareta maendeleo kuma uba wa bera angi ara oyinyi bako inyuke no ntuguwe kandi bwire umakiriro kya tongorie betu ni wananchi baba tongoreti woni ndikana ntuku imwe ndi kwa ofisi fulani nde ya kuono ne MC obatano bembira itu baba itu twe ingome ofisi yeku ikenda nyamuntu okwera baba itu kila murungu twe kinyaka muntu akwera wenda nyamuntu okurua chai yani ndaibiru nya tongori woke awo ndori antu ba nkona obube na mbande ni ya wananchi baraba etratia baba thurire ukakwenda kuatire bwana mati excuse yeko lomana eteo eburuni out of order non tumbere resources ichiocha kuritangui na boye ile kinyotho ni M0 kupinga ngavana kwa wi kuritirwa ngwe nonto wananchi bo batichi borabo ibavure no mwana ana naina kinya mweguru na mukuru bakiro ya tuwa ana ni babati kuria mati niyo gothote kwa mugura na mwekuru ku ani bakwenda mwate ani bakwenda mutu na school fees bali refi ibarare boya banyiri bakarara buo ai nonto ina na rere ko le boya so ibon kwa wananchi beto bamiru bakona asarera bonete nonto thai ankwire uma ki impeachment ile ngina njimumbu ana kumenya wananchi bari rutero wangavana muno okay ya kuthikiria ground thai inya wananchi bambirite wetatia kubuta fair enough ba twira au tukaukia thimu inyingi sana jemo ngenda kwira bwana kidogo na we mwira ndendo chokanine kiure ki atiri no to bwana ru atiri ati governor abati weta wondine aeta MCA ari akwe aeta na mukatha aikatha MCA na MCA weta wondine uko muruma ari ati muruma me yake omukatha next time ati muruma nkora peace urajua peace building you get that ngenda kwira bwana Jameru County se meito thiurunkiete gukwingi muno na governor kuna MCs baba ingi for example tia tutumire MC okojo municipality aja we have launched a lot of projects into Canberra launched the project nyingi na governor ngenda kuna jantu ja barabara je kamba kinara na barabara yomba kuthithwa jantu gatonya naja mjini kuna slums youth the governor no beti ku implement na ibari na MCA through road bankia batari na MCA thikere ba na MCA bagara karabe banira nuko wata na beti nyako ro nchinya ndawe nyinshi chibitari bagara karabe banira nuko era menye MCs beto kuna gento kila muntu oma kama kuokerwa ogaito kembi maybe a committee no ke jotegera bona ke chungi nya on Tuesday jete on Tuesday baketu nya bale assembly etero kaigwa kuna MCs ba munya baka ito nya committee siu the reason why ko sorende ibejete ibacho kete ki governor ngendo chokeria bwana mwire ujo kana mpende kwira mumero the of Meru County MCAs they have the public participation
MCA taga karandhe akauga oni mbateri ikuthithia kothe igi sport mbateri gutenga into bia sport kothuri barabara fulani onkathithirwa akoni ntumbe chira chitengi chambi chaka wondi fund ile chatenga kothuri 20 million iria nukugwata joke jotegera jaja gwetu ja for example ja municipality and I want to make it crystal clear chagi sport na MCA kono municipality deda to akarire ndikana bakarandhi public participation ja tutengere into bia sport lakini ukejotegera githa kache tu ba cha municipality iboriani ateba taiwe into bia sport lakini wethire MC jo municipality atatengete into biego bia sport wethire kuna barabara jonto je prison marwa je tatengi mbio EMCA thithwe no kwelewa lakini wethire kuna gintu kingi kia atengi na kiombo ukinyira mwananchi uria na you know jemo ukiaririo ntubu ibua bwana kura cia atire nito tungavana kwethirwa buwo kuwa MCA na atengete mbecha na kiri budget chita kubwithio ntubuna kiri ward yewe nito tukavana eta kwendi ntubira wengwa kana ku launch brand yura atena MC ura watengete mbeche gintu kia mbere ingwitikia ringavana ethirwe na that on the press briefing kana kethirwa netete ki ward fulani ingwitikia gutirio ki management ira kana ethirwa netete ward ethirwa ta liars na LMC menya for example ngendo kwa for example ja MCO kwa municipality myanya mpumete jalina governor jeta ja municipality na make sure the one that admin agudingire nya thuri MCA nko gwata kinyo the office of the governor the MCA gakinyirwa lakini ikwethirwa kwena untubura benabu ntibate liko jake muntu na ntibate liko onekana ke muntu riku so bro confirm that ini ati governor etete wondi ne na era MCA wondi ilazimete MCA ugeja kuthurwa mwana incho kwenda kana kuthuri mke market ile antu ba market ile bakamenya ka MCA nyati na supporters bantu le baba wa governor nyati bere etete wondi ali MCA zero bakari they are brothers and sisters na ne assembly ne antu tuturane na bota unieje nukugwata kutre MCA omba kuthurwa governor ejete in that one omba kuthurwa atikumenya nikyo no ntu for example meindi uronka imbita ke ward you na itutho tukimenya ura report chiweta pande ku ni ishwirea ugo wonekana na governor either witu inyake committee nikyo igwenda kwira by next week kuna some of the MCs ba munya ba itoke committees ile ku ndijo da ba ito kana ba tito the reason why ikodri bete ba vote imbio not to that impeachment kwero ikundi Ndari Murang'a nkiara sina governor wa Murang'a Mheshimiwa Irungu Kang'ata uteki ure kinyeki mwoke siasa arachokerie he avoided all of them area Bruna ambira Murang'a tutayarasi mantu ya siasa but Meru breakfast lunch supper jae da kobi jae da inya isiasa nteko thawani nya kando na siasa Meru kwena drama nyingi muno for example trato kwa mea toka ya kwero angangania ateringaira ngania baita muchamanio na nditi usitu temenya no ntitini bira toka ilia okay kwa ile even in the national government the president judiciary yaita yite amba US CAS ni legal aini president atebati kutere mundo judiciary that is within their mandate national assembly yaita reduce budget fulani a propose in the executive but still the president as I'm working among they have to be in talking terms Bronco county government agency MCA ginyandra bakandipanga bana bakebwendi oversight it doesn't mean these people will not work together no to bill no etebo na eti angavana ko me approve na megira kirore kanenge amechoke ba modify the same case governor ga ya policy chiawe chi modify ni assembly my thing ne ate ke county assembly tokinya ara county governor ko ro chiuria fulani ni county assembly wa tirende kwa accountable ara kwa accountable ke county assembly au county assembly ke kadra within their mandate mu impeach ba mu the next stage na okay interview abo tharia Kang'ata okay kwa elio bo wakingamo nenda toira Kang'ata abo kuite botewitinya kutheta kwina Kang'ata kia insurance cover yanto ba nara raia kawaida okay ya Meru mandaitara ya gomete para batritira ia so
unomwanga kwethira kwina problem within the executive kwina ma kwina problem okay abai liro ko kangata refurbishment ya isi ira chibisi ndi no kona kwingo uko ikoneka okay liro ko kangata na wikira a stretch ya lami rote kona me okay abai liro ko kangata na ndaboete yes proud kuwa ngwe irita na revenue ra koya na mero dache koya revenue tungenti muno lakini dache kuwa ngwe ra to kurita na revenue ra toya ekauni kan konelo. We need to be accountable non to take anto bakarele te bitebe muingi no ka godro te kwanda kwa accountable bitebe muingi oni wa mbori anti wa mandate yo mboria kabutika ndo konankara o kaura kakwera important aure te cho katra ombra kore ora non to basababu dana na I should be accountable kanele te ke muingi so de na mero nyate siasa nyingi na anto bate kwanda kwa accountable na bara barite na bakaolo ba ya MCA ziva durero gavana na durero everybody has their manifesto utawetia kunangara MCA mbecha lakini be in consultation inoe intobiro ikia kwao for example okay weta wondira mbumete kanja kana na aratigania west wondire yara kwero drainage yara kanja itara era ya muno itara flans problem ya to bara na roiro na bututia is to solve that drainage so utemio vera Koringa na public participation ba wete ke yora pa para MCA present yo na ngo ka drote na be joka go dinya project in phases so you need to go droke ri tangwe na representative electorates na nga kureta ramanto ya kona wa ilio kona ya te ya anto ya yawe na that is known on to go project mo ka reta ro na manto won ka na bi for example yo ka era njori ba eta ba ka rende ina njori kuhusiana na theory bembecha no atumere ke naona so let katura ke ogansi chedrigari de ngwe por ibateri na tura ke asiasa na blame game chokie mtu na chokie theory bira ko MCA ka tangwewe and we move. I think Meru is quite democratic na theory bitu kwenda very true bebe yake wewe bwana Jemo, do you think no kuona ka kwina ntobo tindikira manto ya bamunya maybe nyoke jotegera akatha ichi what I may say, but to Meru County take senator. We have a good senator. Senator again to Canberra to Iziara case senate. Ikudokuna devolution committee. Since from the time we won from impeachment you, Kuro Igwa Senate ejete kana devolution committee ejete aja Meru County benta kumenya what the problem about? There is no time. Ichutukuga today pakada iji. Kuna the forces behind. Politics is all about interest. Nuko wata. Kuna ntoba kuona tere. Ukeja kwethirwa governor ojo. Thaiji kuringa nora gwitango gichemea right now. Governor te komba kutumira manifesto. Governor na manifesto jawe na raunchire. Nuko wata. Ijoja ja gu implement pa kadha hizi. Ageje gwita MC se abera oni manifesto jako jari ke pa everyone kana inya pa every village kana location but ilikuwa na again to 1 2 3 nuko wata a public participation ni ke jira na public participation was done very clearly nuko wata anko koria tire Jemo oka kwithwa governor atetikire kubwithia murandi outside manifesto very akwethwa tibwo mwana inchi akwenda kwethirwa otuntu bote public participation yebu for example ngenda okwira ja project yeje governor ari akura unchimanto ja ngombe nambi it was a good public participation na ke community nyodo na ari manifesto ito achokiro ingore ikana kuronda ari aje kiwero TV kim before inyambere nyengombe unyechira uncho nambi na itombere nyanto ibomba kumara na public participation no kwithiro abu na mbuga atetere mbuga public participation you mugethiro in that meeting no thiro my brother kikundi ataki public participation you kana no bedo ntiki public participation lakini ontore bo athithirwe na ikyo no nto MCS no kenja kurikana iba mbeti gukurukia lakini beja kuona atiri ojo tukweja na into bibi kunya batu tu nambio personal interest pengine gichunga na wethirwa kienda ng'ombe na no munga tegejo kuna gintu kingi omboria mantu the forces behind muno gorita ngwenje tiambele bwana kidogo kuna the forces behind. What are these forces? Okay, jotegera the forces behind kendo ugati ikyo ke jotegera mantu jaba munya nambi
oge jotegera ja speaker itwije speaker wa county assembly of Meru is my friend imuchore wetu twinde ore atura kiamene kia PNU imuchore pengine wamunya no kwelewa kuna ndi tuge jotegera na mbichere kariaja the forces behind ya 2027 no kuwata measi asa utara machabu utumba ko abwan Mr. Bwana ko mama uga umeande Democratic Party bas 2027 no wete wethiro ina kiama kia basket ro ki surviving no kuwata Mr. Bwana kuno monka wethiro ina calculated move ko it was my turn. Let me say something. Yes, no komionto ndorio makarina the other day na wire party leader kuno tidekirete manto ya impeachment. Na no kuwa ako etela ni Ni actually go back kwa let me clarify not to go to my party leader. Kwambara Kimathi you are Kimathi. Kimathi naraka James naraka komisili. James Kimathi, yes. James Kimathi naraka komisili mwinge at the devolution committee ita ya mi devolution committee inyambare ya yarida county assembly independent na county executive kana na bangavana kwa tuika kwe chiure bitocho kaka na MCA batauri batoka kwa ile amero kwe chiure bikorua ita warrant committee witata kuya before that secondly oka one thing inyekura it makes this government look weird ended by Governor Kawira Mwangasa ni kuwa speaker na ari mutore wa Peter Munya na speaker Omero atepatine speaker Omero atekoringa kura ni bibiba kuthima na bio chore abwa na ari ke PNU dwari mbasi ari speaker ari ke PNU atadere kuromba etike speaker PNU it's speaker ari ayu so atako mekinyeza the relationship between Ayubu na party leader wari so kudrag kura tarieto ra Peter Munya ke was cheka wera kana mathina yawe kabocho ambetere lakini uge jotegera Martin let me say something o the relationship ina Munya kuma kire ke move of the motion no UDA the voting of MCA ipateza across mheshimiwa Munya ina kuma kire. Okay, let me say something to support Bwana Mugira, Buatiri, Bwana Jimu. Ibwana tunukulita ngwe mengo meno lele tuwe. Na no bati kwa max kabisa. Na burubu abo lele tibo menda kaini kwa dio buruira. Na burubu manto mengo mewe na bati kwa points. Ora kwenda kwa ni atiri my brother. Assume kinyi we ngabana. Machinations ichi aba Mugira, ti aba Bwana, ti aba Martin. Woke akubwile the right thing. No bati kon defeat those machinations. Mbele buru yoko nduraginya mtonto Ayubu ke manto ya mheshimiwa Ayubu Bondi oke akoleletia mabile inene assembly mbodi yana pia niyo inantubwa banana mbasi ina 20 Jubilee ina 10 na UDA ina 20 actually Kenya Kwanza yongwa ina 27 uko Kenya Kwanza yongwa kankwenda kwira kile tura Ayubu ai mutongoria buru antubongo bakofiru na bakona imutongeria pate mwakura na ndenda kuwa kura tia ira MCA bathura speaker batavia tere manto yake ama otherwise itikiita na mbas kana kieta na mtu Kenya Kwanza lakini Bwana Martin betekiri introduce ntubungi kwithenengire miru barato mbaita handlers bangavana na rinku wo winde ndo ndendo longavana bambere beli ndare ndo lo Munya mwaka ya mwisho ndipo political advisor na ndari handle nyoke rito murungi just a few years ago na ndenda kwa handler bangavana betho bena ngwe ile kwina nguyile ya mbere ngwe imputhu muno ya kuonga munene kinyena makosa actually nira kimiro ke wanto italanga mama ngukathie nto italanga kero nto italanga wari ngambe runo tuna mami no nto italanga ko ila yaitwa ila larika no nto italanga ngere tiona nturume na binabi na nthenge ndakwira kai mama kai tia turai kongolo gote nende ni number 1 ingwe mputhu muno kuonga munene kenda wetu amonga your excellency antu bailitu muno bate komba angambire kana tu na ibo tunkwire enterprise yokari ngavana is a strong enterprise na ngori ari ngavana wakaru aone kura miro yothe amteli kuma ngavana Martin tuntu kindogo nyende kuma ngavana ndendo kwira kuma ngavana nuntu bubumu ukia kuma ngavana rwaribo na mugero ndo nindi ndimu utiku nindi wache toro ainate ukandeliva mbere resources chiyo staff yo infrastructure yo so ibonto no agenda number 1 the one we number 1 yando labangavana ngwira ya number 1 ira mputhu ya kuonga munene nya awa ira achungobwe the king is naked but nobody is bold enough kumwira wiki ono aya point number 2 ningio ntoida dita ngwenjo muno ya kwira munene kwina makosa
na ndendo kwira umanga bana babo bonde to ditaba ngwenda etani achore bakwa inkuminyibo leletie ndimo into kana irinyanja tukathetera ofisine tukatheta kutheta kwa ngono kulanira metho no ntukuibo ukwira munene untu buti like buti acceptable miaka twario mama Martin nkiambi kurio kwira umaka no kwira meche yaku no correct woni ndonekana ya te pleasant rimwe kari onchuri ikadiura ura kana kawato wenyuru ka kundo ndawe ina na naka kamerie nduka kaora uka kwenda kuwa handlers kinyamo yo feel tenontu baritite ngwira mputhu ira mbwe namba 1 ngwira mputhu namba 2 niyo njumu iyo njumu ni ubuka theta nya mtu bomenane na kwe mheshimiwa mente kwenda kweta mheshimiwa ni mtu high profile kisiasa ndene miru mheshimiwa ari ya mtu mwarimu umwe akuimpeta mwarimu eta amure mheshimiwa wo kuthira we au etira au we na yoko ethia yau mheshimiwa kuura na wuntu tina bakathere meri thatu batakethania rere ngia kwa mpiriringa ni no mbira uma so kakwenda kuwa handlers ba nene betu kinyabo iba mami kirasi no ntu baritite ngwira nawe namba 1 imputhu bare ya kurita iwe namba 2 njomo yu bomba kutheta munene bukathirie mweri butamukorana no ntu kwe uma umwira ati witatia ati kwenda no ntu nyobo ina role lakini enda kwa manto yako rio kimbulimu ni munya no murume wina power murume uringirwe kura murume wina bilioni ichi onthe che kuritira mirungwe murume unenkero mamlaka yonthe wetaki wananchi wakira no kiwa iba ukinyetho iba Martin bauba okubangira bate kuomba bibi na bata ni uri rutere rwa wananchi bari uritire amirungwe amiru bone o muntu kuibo tutethia ye o mana kuruwa noe ibanjimo lakini nabuli banjimo bakora no muntu no tutethia muntu to mone yete kwethio na muntu ibo to onenda na example MC ndawa akiawita machinani yele ya thatu na akiritira amirungwe kwa ye MC na kurawoni lakini mwananchi ura na mpere kura mwananchi ati kurawoni ko urambwira mwana akararabu Martin wona mwekuru na thetete awe na boni bonga bana kwa ethia ibo to ilori bia itractor matractor barabara ya Kenya tikuonde no ntu kwiko kubaguliwa buru kwere yo ntu yes ngoimwe katuwe bokori toka kwenda toto tekuneka ko bokori tiba PNU na somebody saying na koma na ndosi or something na akawa impeachment ya gavana leo kareka mheshimiwa Peter Munyora epate leader PNU ya kururo ya kururo bisi oni poko anda clarify Peter Munyora ururo bichi yele obichi aimenti no na ibichi etikania west obichi ite bude to kinyani mheshimiwa Peter Munyora ibode to ni groups every constituency volunteers bakabango obichi na party members baraba ko subscribe to ideology che PNU then ba mwalika wetata kururo bichi na ngwete kia ntako me structure che patinge ntako me nu abwana bwa tata re mamba ya kadira lakini PNU boko re volunteer yes nambere kinya mashime kawera mwanga sanjire ronda to impeachment na bi oni aratigania west ndare umo team wira twanjiririe karaya muno twa nyumba karaya muno ko kwakikisha nyumba ira ina furniture area muno teruguri baraba ichirira ya kirorangi ya event no area muno teruguri so ikwara mubango ko gurobichi the fact that narurire ngabana yu impeachwa na tano ga kuthikira speech che Peter Munya iriwa kakuibanga banga nonto kwa safari ariwe 2027 impi Munyona kawera impeach dai na atiri kirokuri deputy governor mbigia kwa munane that is one question. Two, Munyina ausiana na impeachment ya kawera move motion to PNU there is no link otera arire to impeachment after otera arire manto ya kawera na manto awe kadara ya mumero ronge kuona process ikidia kawera impeachwa Matirire kwenda uchoka kwa reconciliation mtu kidogo bwana kundi atire yes yoro riwara ruro bichi ya Tigania West yes ile ararire mbere ya kuwa ati ibacho ire ngavana kawira kura yes right so you never know no to yi siasa na maybe uniongwe wewe kurita mantu chini ya maji labda na kuhusika chini ya maji ya karasi na MCA atekwa na bwa dharani atirarire mantu impeachment ya ora chuire kawira kura 2022 maybe no akweria ko I think no tumirarie to maybe no to Munya UDA ina protocol ya communication ira ina MCA county assembly basi ina system ya communication na te Munyoera ndalingi nyake ke MCA bamba at the level UDA na basi ira maybe iko opposition to 2027 kumburinga wera Munyaka uatere
we akuchwa manto na yo karika mero no ndo ate kuo kinya kethira na participate wikira gavana kawira mwanga setin aisora kile amero no ndo kama wikira kaikura nyingi ndi kwenda kuwa lakini na musapota kwenda kuwa tiri yake wa bwana jemo you know munya na kuria ratire we nwe watethererie gavana kawira kwithirwa ichinde tikino ntu kuria kwa kwake ba musapotere na no kurikana mporo wa bori bora beta mechamane ne onde bakiwa gavana ni mama so munya na kuria ratire ni to to ni gukumwa siasa ne yisi impeachment I am not there kendo kwenda from the na kuwa clearly woni bwanguchie mantwene yenu you do your thing uinde mantwene yako ya 2027 akiamkia kwa PNU he has been very clear all through tien kwele bwana gichongo njora kwele politics chezo achi all about interest in whatever you do okay jotegera jari 2022 2022 temundo taina interest chabo support anyone nuko gwata na mantu ja 2022 itita sentimata kuga muntu nejeria rombera muntu jo ya wiyathirire cha mantu ja lejathirire nuko erwa na munya nyathirona kuthiuronga na kurugura ofisi kuna frustrations chilejire kuma na reguru that kuna broad based government ira Louis William Samoei Ruto we expected this man cause mena chita national figure eta ni kweleni menyara riki national figure ni muntu reironde ne mono no kwelewa na ibara na nini na bakarua bonde bari gintu kimwe we the male people we expected muntu jo edrambio ekina Satan Godrigi committee ne kana edre ege autonya GCS kana nya PS somewhere etera ni kwele ni bro etera kwele teka ugira te kwenda na uwere etera ni kwele ni siungoje kwanza munya athithio beja pa athio kana Kalonzo nukwelewa ikyo kwele siasa can depend interest chaku ina chile nukugwata beja Leila beja ba kwatanira ndeji na muntu wa mutiga ome nukurikana juzi njensi ba kwambia demonstrations matiang na ugere nyanka ya wangoge William Samoei I can do it better ke the broad based government era didwa matiang he was out nukuwata 2 weeks ago so the name munya no angwa dogonya for example matiang nukuona already nyawa ngona ambile kuwa na kwenda mbio kitikia president by 2027 the same case appears being a politician that's on the bwana ilazima udhurori mbio uli relevant that's how it goes kono monga etera ni kweleni bro tulia ni siasa etera ni kwele ni mbijo leo munya etera ni kwele sema hatu kwa jeri tulia tongeria sa opinion leaders kenda tu yes kenda ndi jondo ndera muntu ikyo kugatiri muntu uju ikwethirwa na kwenda kwethirwa relevant nonya from nada ki national nyaunte ka timbio no monka choke mashina naja no kwelewa no monka ndo jaba babere babwe ambirie ni kwa kambio rangi menyoke jotegera jama kutano jaja tu na ofisi cha UDA tu na ofisi cha bya mabibinge ku na ofisi ya babu anaye Samuel no kwelewa kuno monkambe liembio konye ni adi relevant ground chaku jaja ka koromone no ne the ground was hostile in one or the other no kwelewa ko it means that the people they have not accepted you kogentu kila kina maana no mongo the relevant fair enough hapa na pale ekundi kwa kanya yes urankwenda kwa natiri jimo no kai staki ara tuire ukethoi mutongeri omwe no kabwithio ntubura bwa kinya munyana bakeja batemeo gwinainia lakini thai bakari bakile mwakira itu bakaluma lenturi bakaluma u kimiru kiwenga yimbi iwata chembundu oni ko yangi kwenda kuyira kwi mantu kurio mantu yaretere nyaki president era awa antu ibo watanithwe njuri ncheke na mambishop peribo watanithwe ndele kuri watanithwe number 2 katwete ntu kwanda mine deputy ino ntu kwengi ngavana ndiwe wa natiro deputy wa uti wo muretero u nongo muchoire windi ukolele madharo ya deputy yakubwithirwa ukolele nturi ingi muntu ito kiambia theru county secretary akaandika barua kuwa deputy aitura miru na muromba erutha akaandikira barua no meru
deputy county secretary mwandiko county uyo deputy governor noe imuntu wa mandate riu kabona weta Mombasa kuthetera ntu bamira no ntu governor ate arachia kankwire bona Martin wimbu mite nara igembe north nange antu barathi maitha muno uma nyantu ba kuwa governor tikache mwambo kana eto bera pole uni ndethwa ndatu mwingavana buba ngiwo beli na kaina kake yambita kwendire family ira tiethwa of course thine no yethwa ri nya that time tweto bera pole ukangwenda kuatiri athina yingi cyo ntu kwa mfano deputy governor wa menana no wa mubutira ndereba okay ukubutwa imwana omiru ukiagothana kwa mitetu Turkana county ukabuta PA ukabuta staff bake Antoine Kinyova transfer baendi na bingi kodi amadhara yo mubwithiria uri ni yambi nontu muntu uyu imuntu hoai mandate no mandate kwa mantu ya public domain mbanje ti office of the governor impressed dikiria my brother imantu ya dekero nyamba wa assembly baro deputy governor na yike baro county assembly deputy governor abate ikuri correspond ke office of the governor kana wingu ari na brother ukarespond kwi barua yandikirwe ikieleza na deputy governor nya reto na respond bwa mnoki committee ya legal and justice ira ijadi by mheshimiwa Gachiri Muthuri na releza mathina yaro kilukira kinyo muchuno ofisi yake amuchoke na arakukuru nugona injire mwetu ya kumwandamaini batu tukona akirumwa akarumunyi chief of staff nugona akarumwa nini mbondi akarumwa iba mutia ituonete anything in mbondi can wake up and insult the deputy governor kuka kwenda kuwa kwina madharau ya mwana we atibunye thitu kuwa na kinyo reconciliation kwithinira ngavana batikuthwa sovite wengwa twasturago na ichi aba MCA athiriti ichi yake nao na deputy no tunare we bobo ya nontu arawire ininda uririe u deputy okwa na ko woni kwirigira ni nontu mutongeri omwe ukona muntu ino weso bo chindetike ngavana muntu tike kindogo ko muntu ino weso bo kumba ku solve thina tumwe tu na kuyo Biblia yuite muntu reto Solomon wari na ume muno arawa ngwatira tunyimo tutu nini no ntutu tuthuka chie munda yakwa misabibu yajurahite ukangoda kuwa munda yurahite na kinyanto baba tikuona ibongo bakuthukangia thinire nyingi ni self inflicted wow dola ankwanda ko make it clear like PNU ni a national party na mheshimiwa Peter Munyambua ina months time aenda kururo bichi somewhere in Moyale ya mawea the office is ready governor Moyale ndio na matatizo nayo awe ni Peter Munya so boto kuwa Meru kwethira suppliers bara bari tagwira yo choro brapo isindi kwenda issues menere ambacha Meru ute no kan drag muntu it is about your governance system so Meru katureke ko na munyana wire from the one ko kawira kwithira governor wawe na kwa gathirikari ra iko kanya ka kuritangui that he has repeated he has also not talked about impeachment and go impeach munyari waka we prepare no to 2027 na adira andi nya campaign what he is doing the office no kedian so ntako na ina link munya uhusiana na thina cha kawira nya kidogo get digress kidogo maybe munya miscalculated somewhere ito min komare rio no ntuba kwithwa tha ina atumiretie ne airiro ne rokurire tukio governor na he has made it very clear at ari ku 2027 I think munya miscalculated somewhere kwithwa I support governor Kawira Mwangaza na maybe in your happiest moment yawe kwithwa governor akia impeached no to maybe by miscalculation did you well tiko mene thaburi kwa talete kwithro I support Kawira na Kawira karomba kura ringi 2032 I mean 2027 sorry na kirito weka athira ciewe 2020 ka kithiria 2027 best na toka ya kwithra tupa tatu itoro misamo ya kana itokwenda kintu it is no ngawo umbike ko make decision ya no kwenda support Bere mbuku mara no support yo kwa na akate mtu mwa yana komba lakini maybe result chafta chika twani engagement ya ku moving forward no ndio ira not even the devil knows the intentions of man before mtu okay kwa ile in comparison ona ira aringa bana nuche munya na riteta ngi muno set county ko andikana kuo na still na mbejiranga itaingi yei na omba kuritangwe koneka akona itarumbu atrethira iku miaka 5 eu Baba Drabai kuma te kona ngui in relation to Irari. So he decides to support of those that are buying. Okay, Leora ata subscribe to ideology che yundi ate support maybe. Akona onge close to onia kwa rimanto mwananchi
ingavana witoka wira mwanga expectation ya performance ya change does not mean munya ate change mind yawe. So without really dwelling kana kuremera sana kile manto ya munya complaints ya weri umira na imbiyo ba kwitho bagiro ya na governor Kawira kethro no wa mutethereri hukumetini incompetence just no to boko wethera na mu support ate kana imbibio to man to baba ite burapa ende Ruto na to baba bonda ba mukararia the performance ya we after kwethera kyo yeti na it is allowed to change your mind na kwa ile ndato tabia muntu change bwana ate ukarekana ni ko tabia mo ita rawe muchoro ko change ya the fact that itu jiana no karekana wa kana I call you out so tema kosa anybody has supported Kawira call out because kwa ile many people kwa gonya it is shift kwa baba kona kwa 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 ile boya ba choka kwa baba kwa no tembo kwa ile ba ita kugalia tene Martin bana Martin 2022 ukethirwa kamunya supportere kiraitu murungi urokarie theo we wa kisiasa no ntukinyendire uma ngavana ibare amwe mantu ya munya kethia bwi muno thai ibon kuona na umekwa no ntumbere bonthe bare azimio kou bakendeliver na kankwire kinyazimie kiatha munya would be a minister today of agriculture and productive services no ntu kureira Ruto ashindirwa chio ikura kindogo sana na in fact ngwataniro ya munya na kiraitu ikisolve the new ndene Kenya kou ndi thina ya yirire ni au kwatuika ibakurwa na baiki azimio na kwatuika ngwataniro ite kuonekana kwa yeli munya kije support kiraitu ashindwa wo ashindirwe still ukethwa advantage ne muno kimunya nontu antu bakira itu thai bakethe bakiona munya is our greatest friend no mwe na chore bangi bakonkumya betite kirimama ni antu bachorete bwa muno nontu bakumya whatever happens they will stand to benefit ki group ingi yonde iraomba ko foki ibo nontu bakona muntu na irachi otute Nunga bana Kawira na kula umenya kiraitu ariwa thine we uni kanchoke kwa kiraitu Lentore then munya okumakiri bwana Martin ndenda kuatiri buruki ntugeto blame game ukenda kuona muntu muwe kana muntu failure nuro blame ungi muntu utirinde utake accountability kana responsibility mbere kambuye u kiraitu murungi arushindwa atwitere kwa lunch ngubu na twara lunch no twene nyama waziri bake we staff yonde antu babari bakira ito bakiama kiambas na bonde twikure lunch ara twira batwi itolelie tonora mwathani okwenda tura kaitene kariko ka itwari kinya staff bamwe na baiso warden na ntukwe u kira ito atwikira muno na tuthekia muno na bera bugeta kwa kiru yene giteru yene nandi ibo kira ito atwire that day na arabera babu ingwene lailo kenda bomba kwa thikira thirikari ra yeya na atwira uma Kawira no ngavana no thairiku turaigwa kira ito echuka ringi ndiraria arawa wonda ashindirwe ni a woman of God Bishop Kawira Mwangaza arawa she is my governor batu kiama kietu nkwire umakinye msie betu itwari tu beta rembere turabera tuti ubutu mandweni babu diteningo na thirikari ra ikuo bila bya tumetu yako ke musimamo bandaye ituri kuona mantu yambirio kiama tono tio miru yitite iro to kire musimamo na utachinchia na ndenda kuwa no kumeambira antu kiama kimayo ukethwa wende ne kiama nango independent ukiokara kiama wende ne kyo kiama kina capacity ya kundiru na uwe ukankwenda kuwa batu tuikiama itwari tuikuwa tutumantu betu ndwene tuenda ba cooperate na ukiombitigiria ngochoke nyuma ukolelia ngavana mbere yontuba muntu ntori bitirikia bare achore bangava mbere muno nontu bare MC assembly mbere ari okiama gito GNU yake mwangi kionjuri ataro mbas nontu ngavana ari mbas ukiakuthikiria ba tiama mwanya bonde ba watane baraki ntuki kimwe na bari tangu ibubo ya kweli ukiakolelia ngavana obeli kinyaba kiama kyake ankari kito KPP kia Jubilee kinyaba moba PNU bari tangu ibe kintu kimwe na bandeliver na ibo ntunkwenda kwira uma actually mawa PNU kinyaba ngiro kibandiro kabete na ntubwa kintu impeachment kitibati kutoka keta wa miru nanga buruburu it is unfortunate nontu tutaibwe geto itera munya na tutaibwe geto itera ndakira ito murungi nontu kwibwo bari tanairia ngui ute institution ibati kwanda mainingi institution chonde ni bati uteyana na mtu akamya ora ndaringirwa kura kwibwo gwera na mirori jawire ntonairo choke chiana byako murimo otwana no yomwe ku murimo yo kura
ya MCA murimo otwana no yo murimo yo kure ngavana no yo murimo yo kure MCA kure chiothe no kachura chuke wananchi obariku na you know abwana okuwa boya ati kutare na impeachment itawetwa kiri thirikari mbere ya munya itawetwa kiri thirikari ijire ya kiraito ikowetwa kiri thirikari ya maitatano ya gavana Kawira no kumene barua no ntobo kwithirwa ati mwekuru kato kithimo ithatu alafu tuchoke please betekere tu kithimo tipo mwekuru ya mama safi mwekuru na tuwa women rep ni mama very quickly please kienda tu kithimo tafadhali unakwenda bwana ndio kana tutinde tulia muhe wewe kila itu imundo mune muno Kenya mzima ke siasa nukwelewa na Munya still is a strong person politically na Kenya mzima nukwelewa mbina ne MCA kwe muntu tomba kwe office akwera thithio ro kwenda nukwelewa mbere gitele Munya kinya wandifandi nyapata ije because I was working in the office of the MCA that time. Actually, the toru ward fund rejire itene ya thirikari munya yare wani COB yare wani control of budget. The second year. Te mo kajua 2013 2014 ka 2015 rejire mbio 2015 2016. The financial year. But thirikari munya right? Thirikari munya. Ikiunko ndo kwira trembele ba ejo agento. You know then counties yare ke formative stages. Ba ejo agento 5 10 around imbeche you no kwelewa. Around 5 10 ningi baka wa 20 na kiki kitu ningi ba ejo 10. Ukajote kiki tara governor Kawira Mwangaza. Bien ojo to kugenyi mwe kuroka na mbio kwe muntu ro kejo mwire atiri. We ndendo thithio ucio no ucio muntu ucio no atijo ukuna leadership ile leadership eterani kwire leadership we muntu uria itofauti muno na tena ukura kwa siasa ikumata muno in politics no kwero nikio rona Peter Munyoku akiuga arenda kuromba giti kia gavana 2027 after 2032 na kwa dagia president nino ndo atikuambia kuthiurunga Kenya mzima ataketete 2027 aromba kia president no well aranira batu maoni yaku ku 40188 kile Facebook fan page yetu ni Weru hapa fan page yetu ni Weru TV na kile YouTube still Weru TV tuenda kuiba maoni yaku ori watia kile siasiri wetana mbere deni account emeru too much is happening county neje na orenge itwarere tue like everywhere dene ya ndikuru Kenya oteo yani mantu ayo karika Kenya yekara yakayo maingi nkurukia yayo karika yekara yo makai nkurukia yayo karika Meru yani ya Meru yo maingi nkurukia ya mantu ya Kenya tibo na to kuwa kire maoni yaku Obadia Cheberia, we are watching from Melbourne, Australia. Wow. Obadia, thank you very much. Together in the Australia. James Kimadi from Rugira Ndotimao. And there is no force behind the impeachment of governor being elected, no project in my area. Ni James Watimao kuwabuo Cyrus aduwa hawa MCAs wamepeleka haibu Senate tuaibisheni kabisa hii impeachment motion ndio ya chini kabisa ukilinganisha na hizo zingine zote. Philip Mugambi aduwa uliza Jemo kwao governor amefanya nini municipality atuira. Simon Mungeri aduwa the president should invoke section 192 of the Constitution and suspend Meru County. Let us have a fresh election for the governor and MCAs. Do you think, gentlemen, tubatuita rotereru? Tukatuira. Ken Kabiksaru, it is so funny that someone thinks that Munya can be a governor in Meru. On Friday, at Koromone, aliona fire. Yesterday at Kenjae, actually, Kundi is popular than Munya in Kenjae. I was in Kenjae yesterday. I can tell you, Munya has a lot to do. You know, politics is not ajua game maune where you play, then someone defeats you, you wait someone time and come back to play. Munya yake ilisha hivyo ni Boken Kabiksa kuwa kana alusi arua James Kimathi alikwira no barongozi akawa Kawira apendi kuinvolve MCAs kwa
any development de kanana lusu kwabo. Justus Bundi arua our incoming MP Tigania West Kundi Mugira, engineer Victor Mwirigi arua, these people who always use noko ngwata noko elewa while expressing themselves are professional liars. Kirimi Kenyu arua, Kimathi should stop speaking as if Kawira was elected yesterday. Kawira personalizes county funds hata huyu amenyonya mpaka mfuko ikaja. Poinman James Mweti arua today. Hello Martin. I am a follower of Gechunki Siasa. The program is so much enlightening. Thank you very much. The problem in Meru is the failure by the governor to work with the elected leaders. That is the people's representatives. The leadership is a shared responsibility, and Honorable Kawira Mwangaza should learn to work with other leaders. If she survives this time round, Salimia, my good friend, Mheshimiwa Mutweri Abwana, a great leader and a man of wisdom. Salimia, the other leaders too. The debate is sober. From Pastor James Mweti. Asante sana, Pastor James Mweti wa Mulolongo JPPC. Thank you very much, Pastor. Is my neighbor, by the way. Pointman. Honorable Gideon Mudhomi, a thumbs up to our county assembly MCAs for fighting for the right of Marians. I tell you, never fear, go on. God is with you. Mpaka kieleweke. Agnes Mbabu arua Rituana Renji Award. Say hi to Mr. Abwana. Oxygen and Tomwambia Mwariamarua Halida is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Martin, imagine Meru, Governor analia, MCAs analia, mwananchi analia, mpaka hapo mimi sina maoni. Mithika Soldati arua, hello Martin, greet our panelist hapo today. Tell Honorable Jemo that you don't need bravado to be a leader. Our county is bleeding profusely. Let its accolade do the talking. Please let us reason together. Mutuma Pejo Africa arua, good evening, Orukoro Biri watching. Kawira Mwangaza impeachment is not about parties or other Meru leaders. It is about bad governance and embezzlement of Meru funds. Meru needs competent and sober governor. Ndeleo toma maoni yaku tukiwa tu ya dhoma hao. Pereka tu kidhimo inkai. Alafu utibwe na ori watea. Hello Wero. Wero. Hello. Hello. Tu chamba karibu tayari nao. Ndola? No bui monana. Kabisa mukuru wawe. Nyao ni bui kabisa kendi ya koro bau. Bau ketheka. Beta wa Kiremi kimenyu kuma kibiromo moi. Yes Kiremi. Kana adwana ondi. Onde ruwa tere. Mama na magota ya moi. Na mama no inamero. Mama makota ya kare maro ko manage anto ba ku mo tene ko na ondo tu atere okay ahita kira to igora mo kwanja kara ya mo kenda bo le ano ko ndo mbere mji ba mero yo ba do kire bo ka kire mji bonde Kenya yonde gavana wenu athoki ke magavana bonde ba Kenya. Aya, nendre sayera gure no kona ba utake. Ibe le anawana ba ario mo yampiri. Ba be to na ba bare mo go ario mo nampiri. Mama eta gurie mtie gure. Ate dieta contracta mero. Para ye to yume to ka ve ke ya kibiro e ya mo ka dispensary au ke buruti. Ni mtie buto ga eta raga na contracta ba ko ba patigo wangu ba ka to re kibiro mondola. Kuonde ruwa mama kare moro ko banga tubawe arai banga we ko no ko kinyanyo ga wa tere boka aria na to no to mama me ariwa ka we tende ya kana ka meru te kare wandula ta ko ye gure ke mama na ne ko boria oni no to ko to atwana na loketo niero ata tene ya atwana ondi
utengu embonete Meru County ndio ya mama bejo chonde me akeleure kawe tege ya amaru ya kuizora eno toka kare dite kare we kana be adagua pende no toka kare dite kare gore ndola akare tiege te anto amoe uto 60 je kinende atora to na to Meru India no toka kare barabara ndakuro te yo teneo aya raro koro iro engero me akelu yombe nani otero rupewa mendre lendo guria pere moro mendo la motane are oge rana dia je mobuko age japao uivi ni mere me kai ro ga juwa indiriga ndo le go jaro me akele ro ige dio mo juma yo ke ele dia oro ta ko gari ma mziva kwa takura pesa aringi watanera bwana ndola na mantiri pakera na turi tirei mwana ingwe wa Meru na bakaya na bonde piri batu idangwe lakini ndewe arua kawete kakare jeba jaga na Kameru akatanyete paipu ende murome ugunyete yena yevera kari koya to mona ngwe iro to na kare jeba jaga na Kameru ende ndio ya kakare dijie na murome ndola nyongo ate oboria ibo ejere mijema ni gumage biromo mo thank you Jeremia asante hello Wero hello Gichunge yes Nchamba habari kumunene woni ntena manto mburu mwetenda kuma Githongo Dan karibu thank you very much uriwatea mbere mankiederia korobau bauketheka no kichoke onketherie a friend of me jemo au toyo uketheka kwibwa mbere okebokone tiriki chunge ngaba na kawra mwangaza otaura mbugano otaura ngendere kuwe gichunge utinga banandene kene vitete ngujora kawra mwangaza itete na ndina dai nyangeta kichunge ngekwa panga jingo kwa kawra tengu itete kuga ngwe kawra na itete ngwe nonchimbizi omanto zonde gichunge munduro kuga honde kawra mwangaza otengu gate itete munduro ina personal interest chia gichunge na kile una interest chia mumiru kana ukela o interest chia kuwandie nione gintu timu kinyo moto onete maendeleo ya kawira mwangaza no kethire thinera kawira mwangaza ukurukira kana gikukira kawira mwangaza ukugichunge ego gikunundu unu yetu ekutumeru no ntonwate kwenda kurekeria Meru etambura ngone atane batano kana arume bana ethira mumeru aga no kethire nabo arume baraba karetie Meru na baraba kwenda gutamburanga Meru oni mbuga ante bakira njuga na dai bachumeretie bare one ito bamenya na no kuona jo mwe ara support impeachment ena pie ora kwenda kuevya munini owe 2027 ata munini o amu support tabadi vya bage korogidano kya o ba impeaching abana bakumutagari akina bosu buiga lweza rone ne kurugora ofisi agiti etanga laimo oni nduga tirige chunge mantu za zonde siasa ibati gomba kwa ndiguru iba pita munya ige kwa ndiguru iba senator Omero iga choka ige kwa ndiguru iba yubu bundi Omero akaitrongo gichunge nuntu bwari atu kira tutienta tini tueta Omero gichunge ibutora kurumo ne atongere bangi nara gisene na Meru na kira tutenda tinta Meru na kira nyato kuona mono nyato na ibo mono ikuederwa la time tuetero anto bando twinde Meru exactly kawira mwangaza na fast gentleman murega baichu okere ila ige chonga la impide dato pero ngaito agurukire impide msibe to daba kero benando kana ora ba kero ba kari ka barogi no to boai
manto da do wona ntukwe gichunge gere ntukwe msiero ne metre okurukia manto za ndene county assembly okethera no ori makini buru okorogwa ntukwe barere county assembly na mbite itirio ichikona nyora ba mami omuntu amami ara batere ukarira bateo aya iyo isitoshe wataka ntukwire nwezendike inwako etere wako promotion yachoka ugago bibya longe nare barere kwina anga kire anga umukundi anga ugankunda onja dimure bakina era bebyuruka nonki gechunge kwa bakina bakevyo ngara monki ankwenda kuibwa bakarara mwebonde gechunge ankwenda kuibwa point ekuna mpoemo kurokenda twita ango kwera no kuye point yako ya trige chunge kana ndio ndo ba kuidro bera ara nara bo ara isioro bebyo runkara monki rune ne bakeza kugitira kawira mwangaza bishop kawira mwangaza paka ugati kawira mwangaza ngana gigete 1 2 3 4 kichunge bikaza tota amiru tutukojena na nitukuona kawira mwangaza oteno epite nabaga apo gututera kanya ga mero na niko tukuga atiri okevera noro gutumbikana nunto president na gutia MB na president ate gutekeria apo munja mbunge eze lakini tukoromba tuta kalipa mero nkiuga ugeboko mu kicho gichunge yes non tukabira mwangaza wene tete nene zite Ninyore kuona jeka karo mwangaza atichoka miru anku kwashira o mark my ones very well kawira mwangaza ati the senate na gachoka rikibiri. Thank you. Asante. Thank you Dan, asante. Please watu ringira di make it short kenda tuona kanya kwa rani ya bangi. Hello Wero. Wero hello? Hello. Karibu nchamba turari nao. Ore ya mtoto akaida mekuma koromone. Mukuru na miambo mekayo riwatea. Onde riwambera nkazaria bwana onkazaria kudi na onkazaria jimo. Ba oketheka. Indiketa gwena mtogo ta jimo na bwana. Na jimo na zireka muchore kwa sana. Lakini hapo anakuuga okay akwezwa advice abanga bana kawire ya jimo. Miro ya tora vile na mwanko kutevira buru. One jimo atumbo tuira nguge ora chiti mbere burunji mo karaka uma araumira America yagoro etamiro na ndenda kwa ndari ke kwaria na to baba kuringa dimu bari ke kwaria wira jimo atutare nguge ira chiti municipality uba bangu ge 20 tutalira antalire number 2 jimo natiga gweta kuwa munya uwa national figure munya ituji national figure of course to uga ibatu tuga na nchoke mbira mutano kwara yandani akuga batu na ugewe no nturi utumba kwidro witwira mantu ja kujorongo watwira ura batu ya twatari ngabana twamutari dai uniting factor dividing factor na no ware aturinganira twinde dora kiraitu na munya baringanira aringanira MC abarete amona abadikire eduka ja kudikira orange mwa kwa ya rugarire gavana ete taguntu na era MC surely na dangaba nombo wita kwa kuwa ndia kukarera wita namba 2 ndegwa kuwa wada dimin adiru jana MCA kila maukune kuna functions ya wada dimin na chia MCA bona ndiku utira badiru jake ma gavana ngo gutumira wada dimin corona MCA dore akuna county commissioner na governor bashaga ina security committee ukeja kujua Ruto ati adurana ntuba mtu adurana parallel line ya wewe witira kubi atubo batura ndoene unakwenda kwenda jimo ukeja kuja nuba ndibaisi governor wetu bamutega aburu abawati kujua wewe mwiro wa bwana kwaragia ba mwira ugoja okuzija jatumbu leo kuzija jatebu ino nene enda na kuingenya panero newe no kere wiki uja kurubange banjuri baranda witu. Thank you Jamba. Na jankurumana sore monoma tindula ugire bati kuite court mukuru njuri na iti aikirie merigo court unya kwenda kwera jim kimwira na njira kweka na ngira
ichungi giki kia siasa ito ya antu ba bega ito ya antu ba kwa rioma na ito ya antu ba kwira ngavana ria gutebu na ria kubu na undi enda kuwa ja makai beje cietu meru guku gutina mbeca no ntu kutingugi iguito guku ugejoteka antu baria batwire gwita ngugi kana companies iria itwire gwita ngugi kana contractor tai guti mbeca bona ugichekirwe MPF chuma igatagara mwaka Nairobi bantu kutu nya biashara jauni ukurukia komerezwa ethina ende notu uti circulation ya mbeca kuma thirikari county government therefore ngwenda kuuga ibe munene ora kuri na jimu wenario ma amwira munene bubuti buibu na ibwaga ande kana kenda bomba kwa asante sana ingie nkwe ya hello wero yes sir yes please tunieleza sauti ya TV yako tafadhali yega ndiye mukuru asante habari bwana Martin unimbui kabisa ndade yawe inyo imbui muno ndipendereto anje so motora raine kabachi karibu bwana motora asante sana na ndere kam areto njimo muntu wo support tiro kawira areto jemo jemo ndendo muri tiye bibi kai ndendo muri re ndene meru antu ngombe initiate tena antu bakwa no si yoro bati kwarire manto ngombe na kwarire manto security kete tinga bana well security manto county commissioner andi kanga bana tena county commissioner uti amo to titi mwemweu nende kangwenda kwa gwembere mbu atere kwina dinere o kire antu barabeda by support ngabana era o okuringira muntu ndebe kamemene kuti kwa tomo muntu akiro bato tuingira uni bato tona na chekete kwa ngoto kulikirwa oga kola lero tero ngabana nyere ta ground muntu eta akedra aite teke ndiwandi aite akedra tena tongoria atangoria bakaro aya bakawa nafasi bakaromba sibitali bakaromba mbi bakaromba mirandi bakaromba shukuru kila kitu ngabane ya aye no ma MC otebo aya nafasi akana meto ngia manata no tu mekondo tu manda buti au kira ya wandia ya tuwe karibu ora otembo ao otenombi atenda kwa ya kolombo mbeti uti yo tauka number 2 ngabana tere aitete county I mean you want mambo ne barabara ora wiki barabara ni MCA abati ngabana bati kuera MCA babeya banda kukwizerwe niana MCA akaikia amura binti ndingo kwawa ku milioni 10 kana milioni 12 eto nge barabara iro woni ino batu MCA akaendia ngabana atenda o MCA au kumobinineke ngabana mwanka lai ugakolelia ofisi ya deputy deputy no more boy with no wa aite pero tenga bana mantone ya one out tenga deputy out tenga deputy ya akala chenao ende ngabana ando aba de tera ngabana kameme na kameme ngoberi baleke kobetera ngabana kameme na nondo bato da ground bato na kura na ando aba na kura mwangaza ai oto wana kuibwa muntu ga ai tena atakolitangwe ukabota ende ngwera ndani no aje manto akowela lakini atemwela itera wana injiniwe thank you Mutura asante nende bwana mati ngendo uri re bato ndene nyambene ore ngabana agari manto ya mera atariria mera atariria manto ya ndo nyambene endelea kuwa munya kinyamunya wengwa kinyamunya lero arwaliro munya na TV na nambira bitiko ni munya ndo na kurombe ta ya kiro kanonto na kurombe te munya nya ngwanda na nyambene to mwete te ndo te so pedri nya je te te ya to ya wani uru bilioni ya munya no bichina endelie eda ade ti munya ona ga munya kurombe ta kiro nya we ende manto ye masibitari
Sibitare o ata sibitare utunduma. Na taomba kwethira we ngavana na ndetani yakaoma nango kaliwa akida nanti baeza baiguya. Thank you Mutura gatuiwe maoni ya bangi asante. Ende yauwe makaina yange maingi bwa. Asante Mukuru. One last one please. Hello Ero. Hello Martin. Yes sir. Abaleko. Onibwe kabisa Mukuru. Keja tongere bwe nabo. Bakuibwa. Keja my friend ya bwana. Na nyagi kundi. Ndawe. Njimu. Njimu ibada itakuwa kunda mutume. Wewe kunda mutume? Njimu na ndani ni antubai na mantu jate kwereka. Ni atomba kuwa mtu na ijete mwende na Kenya yote murume. Kwa imbredi yake, imbredi kanentimire. Atuwa kwa chikuwa bachiuka. Ndani nyo mwekibongo akajuru akatuma makatita kagwa ndugu ule kuita. Na njimuno nati yotwa idia tuira ura ngabana itete mwi. Ndimu chali njo gai. Ona tuwa project imwe mega project ira ngabana itete dene Meru County. Ila kumenyana itete. Ile kumote jantu wa Meru economically. Nukuona nara wa iguru ili chivitari akite. Na tuleo ambecho imwe. Weta nara kitu nukuona mwekururo kitu ura tigida ajije industry nare. Ngabana Meru njadili kene kenda tuona. Onji muna tuli njadili kende Meru County. Okay. Apatu kwa mkweja na ngombe na kweja na marifuzo tiki nipole kende Meru. Ndiaga dini bwana Martin. Tambuli na adi nede na ibati ya wizi banyuwa tiyokola jamantu. Gintu kretu ne kende Meru na kilagi kura na ngabana ni kuleka kukwata nila na tongi kabangi. Ofendo mbira uwe date mweda MCA Foltenani ibo badoku nkolokia mpumo kenda kutoka ibo badoku. Ofendo mbira eteni MPs wa Meru ibo badoku ndikawera wengwa kedwa mwega. Ofendo mbira nwe mwega nkoloki ewimenile puratu inwe ndene Meru natupati kwata naira. Ofendo mbira mukolongi warengia mwega muru mukolongi okirera uita kwa seneta Kaburi nwe mudoku. Ngoroki kaende kawera wako niwe mwega. Kavure kintu kimo bwana Martin Bwina atogere wangel bana banjimo bau. Utuomba kwenu uri mwega ngoroki antu ogombe uigo mwega na igo kana igo muduku. Okay. Utuira ugo wole niwe muduku na igo mwega. Kamu ya tere bwana Martin kamu ya kujo kwenda wishiro wambiria. Bati tukenda kumenya nindi gutuma ngabana ndibute ngabana Meru a Shangirai. Nindi gutuma mutuko bishye wete na mbesha. Ngabana Meru ture ndibute ngabana ture ndakale ona exactly ora ndibute ngabana oyebwa kali. Ora ndibute ngabana oyishiro akali. Ora ndibute privilege nyina ndibute ngabana ona akuwa kuona. Icho ndibute ngabana Meru bati kuwa akiona na utesore. Yeah. Na kitu kato ita kuzini petition do ita mwikanade ajaja kwendua kukende na ungi. Petition to bati mwikia kiri kaunta kiri senate. Okay. Baka atuwe imetu mandemite ngabano Meru atekwe wa madaraka za babangi. Thank you Mukuru. Thank you Martin. Asante sana basa. Now Mugambi Kefas Muchana. Arua Mweni Martin kiethia bwana kundi na JMO municipality those are real brains. Meru County no medho ake arua yeye hana maoni. Arua tena bakuwa kabisa. David Kinoti. David Kinoti arua today. For the two budgets Governor Kawira Mwangaza has utilized, Meru has gotten over 24 billion shillings. Out of these, 4 billion per annum goes to development. That is 8 billion in the 2 years. It would mean every ward should have received an average of 177 worth of development projects. Has the governor achieved this level of development per ward? Jimo? Kure ingine kwenye au imepotea. Okay.
Thank you. No, former MCA Adamson Murike arembera na kubwethetie narabwethetie ka research kake kiri Facebook ambira aroriti kiuria kwethwa antu bawetekanire na impeachment ya governor arembera antu 134 bawa yes 34 bawa no 4 bawa hawajui na with the percentage imbuirombere bwana Matinda badiri kiri impeachment irengi ngavana nari nenya muno na wananchi bari rutero ngavana actually MCA barathuro muno na baroneka nibo bakura ngavana lakini raundi antu bongo wananchi bena MCA na ibuntu bironda yana rono rwa nguko rira kinyuru rirethekere kinyuru kyo na tina mayo iro yarirwe untu bungi kwenda nyako kyakanya kana ntuko mtu weta manto amira na nchokerie mheshimiwa Kathuri Murungi senete tunkatho muno bena deputy governor na Kenya women rep nonto na ntumire Mombasa nda mwakilisha ri US tureto twakaranthi na governor Mombasa sesi limbarire karira maithodi akiro yera ntu baembu nonto ria tugire uthurirwe bwana Martin wa mutu ithe wantu kana ina wantu kuti limit ya mantu yaromba kusolve antu ba disability na ibundo ndenda shinyo women rep ngona airiro youth akarirwa ne antu kwa mtu na iritumuchi muira mwende cibitari ukaibwa na kwa kuibwa kuleta program kutiri youth biashara ekuru kila mtu kutina limit uthurirwe yaromba kwethia ibuntu kweleza nyeki representation ukirepresent yantu kinya maendeleo pongira turomba akura ri ukiagolele shwele tukiromba akura ukinyo kiromba MCA uanka bwithie barabara kakwende wandeta kubwithie sheria wa wakuru ndeta kubwithie oversight nindi karimwe tukwitaura sheria tu disadvantage ya babangi kuka kwenda kwa atongori bonde bakya kubwithie roba bwithia na mutongoria aitira bobwaya utiukira indi wipointira kunti kwenda yolana ne baba ku account nindi subwe ndenda kuwa kethera kwe wanda ibwa kethe kuro kimanu iboba kwa account disovwe na ndenda kwira antu no twatanie uteka unteka disovwe no ntwambi ni intention ile cyo tuma account ro ni disovwe ori ndede kutari na impeachment me ko twari to kukaraga nyote thine leo utura kwa account ni disovwe indi impeachment yeto kijera ringi impeachment iko etwa antu banga bana kwanja bongo bo ya signature because account these are the circumstances nebo ntondo uti umenkona leo no nturi mbere ri we nukona gavana wa Rome yake yana imwananchi itano ni umeri kuirere wantu bakwendi sobo kinyawe ngwachoke nontu kinyawa kengirwa ona na MCA ndenda kwikitisho kiutumira kutisha MCA nontu ba utala MCA thai of course even destabilize kuba etike thai to etake mwananchi MCA no anwe ku yatumira kitisho kiotisha MCA although MCA wetu tukira witatia ndathikire kwa MCA wa Muthara Aurelio akiwa abatu twirinde gwa kitamutike wananchi wabariku woba kuka kwenda kuwa ende impeachment yeto antu bakwa to dissolve county no mwa tuithi nyumba ku ndenda kuwa idea ya kuwa tundi solve county ni idea echereri muno na bonge na bondenda kuwa idea ka overtaken by event how bubu akinya senate mbere ndenda kuwa bubu akinya mbere bongi bure kunya ngolelia bubu mbere bongi already impeachment no were baro yukinyila senate ni rakinyira actually ndone kunya vizine ya speaker Amason King which means manto ya impeachment ya can dispensed no nto atu yobo kira indi kwa tukende anto bathura nire kwa okutura ugali ne anto rembi etwero lakini ndenda kwa itiza mbanda india itizi ni bandi tezi nyekitha ikatibene ni anto buruba utaura bakona nende no nto bautongethwa bakawende na baba tonge akungo kondiso county uranko menya woni anda ikani bet uti county kan disovwa ni sheria kathiatwa na sheria kuibwe kuwa na ndenda kuwa no nto abarongo acia ngavana nuko na nto banjimu ba kawira kya kulwa kana asema ni abanjimu mpia bata bari ga undra me atombeko no nto bo mwiro rongo nkwirire andulas ba andu babwi bena njira yili njire mwe nira mpudho kuonga munene utiri munene your excellency mambo iko mzuri kabisa nyamo imwe unandanganya nani kijana nikuba ningete saluti mtukufu rais mambo mzuri kabisa hakuna shinda wewe unabayuka hapa unaruka kama panya iko na minyoo nani unamdanganya nasikia huko watu wanakufa na wewe unakuja kusema uongo hapa muya kangenta mwankanto bagirita no mwira uma so kankwenda kuha mbwire agenda yili ni njumu muno ndiro etotheti muneno ku umukuleme etho mwire your excellency buruka tukwana no ntwandi kuire kethira wende muneno ngavana fulani ngavana orana kinyotho anika lia kalanyu nyao kahura so ndenda kunyotho wendete munene do the difficult one bwithie bubu more challenging bwithie bubu mo miki ndogo bubu mwira uma urakuri no ntware mwira uma mwira nto italanga mama ngukathe umukathi kindogo na biro kwenda na otiona kaita kanene
uma kaba kwira nto uma kenda wananchi baba miru wananchi ba miru biba kuririra ni akio wananchi ba miru ukubwo thimuci ari ngono nto ni kuthigiriti wananchi uba bwana Martin wananchi baba tirongwa kinya thirikari kufiru inda thimenye from the last general election ukona kithimu 13 thimu 10 ci kinyume ukamia nto agutibui na obwo kinya kura cie yogona no uri kukungu chogeria thigiri betunkatho no nto ni uma bakua na wananchi biritanite kwira uma na nya batu katukumirie buruna tukethwa twina karinjie kwa dia uma no nto kinya tweketha twenda shortcut no katwitanye tutugonga munene na tugona vitu kwenda kuona lakini natuka twakirira miru bara wangi bakaura na tibu bwaya. Fair enough. Good, you know, Ibantu ya Article 192 ya Suspend County. Kinya Senator Khalwale actually ari Governor Kawira ari kuimpeach oro kiri county ya Twitter ya by X ya Khalwale akutre poster yetu ya Wero TV. Now it is the high time President invokire Article 192 ya katiba. Kulingana na woni kondiso Meru County the ultimate solution. Checks and balances check katiba itera exhausted. There are no number of times that the Kawira about to Kananga governor, any sitting governor, even in future. Number of times ira about to represent can either to dissolve county we have very root responsibility and accountability to the organs ira chekiri katiba you to kwa county assembly to waita senate or you don't satisfy the senate to waita court within the confines of the constitution to meakua direct to dissolve county because county assembly kuritangwe county assembly riwe wita governor awa defend ke chure biba moya akore awita the next step is senate aita senate outcome senate muchokina the next thing nanga okaidira why is it that kuma kando na tondoto senate koyoba kinyaba kawak paka angry so difference is what is there is the harmony kureta imenjenje ameru bakare ndeba agree na governor etikiri no the big person Meru kutongori process healing ya Meru na imenje to choka but don't you see you know kinya Meru babe Meru bongwa kinya kwethro di mune mokire di muitano to yukia umunu okuwa MCAs kinya bobe na makosa. Don't you think maybe kenda twethro we start from a clean state a clean state ni kuwa clean slate kwethro kuratire bonthe baane tudurane renge boya no on reassume atire imbibio to matuwa to dissolve county na kwe chiure bikurwa menya antaba kweregera ndo waita chiure bioranwa kuringana na ogazi county assembly kauri chiure kana ni bikurwa to ane otero ngavana ke ya no to policies cha executive na diversity opinion ya kuthwania gaithre tofauti otero ngavana ke ya kutuika akarita kuitanda na MC au gaithra kwena thina no to Utewo executive ya police on MCA idere 100% churi bino mo ka bi idere video so point ya dissolve county immediately to na problem ina hato kuruka na accountability stages. Okay Jimo, you know King Solomon at one point it was very common ruira nawa roa mwekuru muna wa wire mwana no kiongenwa wa no ke King Solomon abera okikato athorane umwana uai to athorane mwano and you know case ya antobara kwethura bakiwa county suspendwe maybe baraba beteka you know betekaniririe na ome wa bubwa Solomon bwa to athorane mwana okay jotegera ke siasa bwana Martin badu Kenya tutonga ri constitution because we are in democratic country okay jotegera ke mantoja ko dissolve the county government na ko revoke article 192 etumanye na yana MCAs yumanye now na governor what article 192 ko correct sigini chasiu nambi muntu ra wita weekend ni chonde I governor that is not true no ko dikira ni kwela ni mtu wende no amberie mtu wende no amberie ro na saini abo wata ni kwela ni lazima onenkere governor ti lazima governor iki dikira ni kwela ni ngomenya muntu wande utimwana inchi otumba kuthurania lakini at the end of the day the final one no the president the final one the president through what through the governor no
Actually ni Senate na governor. Senate niyo yategeria county yeah suspended. Bwana Kichungu president no asaine. Bwana Kichungu nyanya president agiseina na tugeja kuthura ne signature ji tuli wananchi ukona tuli wananchi through the office of the governor is not involved anywhere. Kuna muntu ile wanogia kili kinya gavana ka lusirete wa ngura ntara kana matu ja kurusi atukwana intetu ekeja kodi fukori imbie tuma sorry me to bata yochule kiulia tiri mbayo atikwana intetu na wananchi beja kuthura ne signature siji chije president kagi president kenda senate eja kukarandi eja ku revoke atikwana intetu na beja kuandike you know actually kidogo for the benefit kuna mutegeri wetu na muthikiri wa Weru FM ti lazima kinya saini chiothranwe senate yo ngono ya mwe ekera ekawa now county kurema so let us suspend it ikinda kuja the reason no accountability which is the chilio menya ekija mpaka kuvunjwa county vunjwa na nyeke vunjwa u kuna imandu jaja mera iwindwa tendo etuma atikwana into two that what I'm coming to nongo kwela the governor involved in the governor involved nyeke involved executive na legislative once barega kugwatanira na barega kuigwa ibabate ligwitira mwananchi ngoge ikyo that constitution yotwira atiri article 192 no 192 edita ngoge article 187 nuko gwata article 187 nega implement ariko ekejambio ekethiro account embio ekubangano ile bateri kubanganwa kena ngoge chiteka nkende gukwira atiri bwana Martin na kenda mumero anthikira bwega Governor wa Meru jaweka wila mwangaza teka tite tangugi jotegera MCs betu from the beginning jora to ambere muntu jo impeachwe only in 3 months in office nukuwata na bakukinya na senate kwa thulu nyago tina account nukwenda beja ba thithia kaire pamberia mantoja na Meru ege into crisis na mantoja maingi muno nikyo no twabu na kuja twira atiri na nya Meru ibakuona abu anaga atwire ti uria Ameru baumirite gitara go defend the governor etitha ijiteu ingo inda kwira Mr. Bwana nukwina ntukwizira thirire aje ri barere assembly etera nkwire etera ni kwira ni 187 what is the relationship 187 ni kunenkanira duties imwe kire another government nukuwata ndiye niona nikwenda kwira atiri kenda tuleta 187 na 192 no uabo na kodi atiri ni atia thaiji antu bara ba supporta governor nikuwata okay let me ask Jemo thai atu na article 181 nyo tukwarire 181 ya impeachment so okay akwethwa impeachment irio na why are we mixing 181 na 187 ora ukari Nuje mwisho manto yondi senate nuko gwata once the governor early impeach nuko gwata utuno MC da ye ngo ichi MC da ichira dirire nuko gwata ngo ya wigwita go kinya senate gwita evidence 1 2 3 bena mawakili bao governor thiro na mawakili bao senate bakarende nekyo ona ri nyaba gumbere nya nini inya Amazon King ya receive document iji nuronere arohari barambirie kwaria senator Migori barambirie kwaria all the senators inyambere inyaba be jagu impeach nya the governor the senators and trying kwambeja kwaria motion jego Joshua County Assembly of Meru that means people they are tired of leadership radio nekyo no to igoro on Friday the president ara quote auga we should not have supremacy battles although we gichonge inkonda okonya ngo the master oji master auga let's support the county government chio chicho the chief 47 ko gionkwanda kuga in short wananchi lazima wananchi baumileke demonstration kenda wananchi bonekana mbio dhaira ya mbele tiba umilete dhaiji bate kumira wananchi be strong 100% jora motong jora muringi dimo akuri atri municipality imbi governor beti ko didia for example tonya ja street ichi yetu cha town kuna utrari nyana street jonto ja slums cha mjini
ukajoto nyala mjini na salama na maweni dhaiji tu na mask ile nuko wata masti dhaichi ku ukajoto kera barabara che in Tamakin barabara eta ringidwa for the last buka 40 years dhaiji barabara ichadhiliwe dosina dhai barabara ambio china maramin yes acha mjini lami kamaram chi maram chetete awaiting dikira ni abo dikira ni kwera ni what did moto corresponde keo me hago interest chi me hago kwanda kwa dia mono kenda munya ko no kwa dia me nya ogwe etera ni etera ni tarega ni bwana ikyo kwanda kwa dia tele me hago oni me respond to those funds na antu ilo bode je imbito de ja soja municipality no kukwata ukejo tonya ja stamps ichetu otonya cha naja majengo no kukwata otonya cha barabara ichekamba kina naja barabara cha tora swampe otonya kambakia kuna dispensary yambirira yinya yani yambirite tirinja the igitaleo ya the 2013 igitala forma munya daijiro hospitali un dispensary etigere teke kwibwa kuna dispikia kambakia dispensary nuko wata otonya cha kinoru dispensary ibara hospitali area lakini etari nainto lakini dai ni equip na itana na interview no kwa hospitali kamba kiante komenya lakini ya kinoru I'm very sure 100% ne ditango ge lakini so far mpaka daiji jamatani chewin no kwa rawa menyi to give the credit to it deserve dikira ni kwela ni etera ni wana watu ndo I think we are not to respond ali Mr. Bwana kwa tangu respond akidi kuna bechi kuna bechi jo tujande vedi kinoti akole tema tuja chambe cha regime we 2 times wa kuangai 8 billion but with the 177 million per ward dikira ni inyai 177 no witamechara chantu na be change development no now it teach what they menya to me abata again to kyonde 24 billion jada hii 18 billion change development na ndime otomba ko divide be cha dilikani be chira ramside ja salamsa mani jemo thank you ekundire you know we have seen donete governance was but it tengwe you know kana bare mi no ku account nkorokia governor Kawira the other day governor wa Bungoma was it Bungoma yeah awire batumire 25 billion kuanda mawa itarea Madaraka was it Madaraka yeah it was Madaraka governor wa Isiolo Muturi ikurare na biodi bia soda tia milioni emwe we have seen worse you know manto ya mai nkoroki why Meru why impeachment Meru chokenye impeachment either to the in the Senate Meru county ya Meru na diversity ya county wingi tofauti na madeni tofauti county assembly wingi bati kwendera chiki theater process yu na process chesheri ikatiateka just because county wingi ichikirite ko theater process yu kate hold the governors accountable doesn't mean Meru we should not so incompetence by not incompetence kana kwendera ote accountable at whatever level should be questioned na otewe ya woni mukario Meru nte meawe dande conclusive ate bejira Kawira ko na mbosite ndere ikwa kin defend to ko menyo na problem ko defend au ambeje nte tumirete bobo that is why we should do it na rasa nete tona ya na tumirete bobo kana na butete anto bobo that is a question of we defend na iketwe so it is no big issue we impeach the issue is kuin defend na rampere yes no to makosa to te meagwa makosa manano to ya nara kona ya Meru nya ga ndria manini nya to kareka no we should hold people accountable na te ngavanaki all public offices the next thing to tighten belt institutions biato anto kuya na ba approve obono reta sonda somebody should be rotting in jail because that is misuse of public yet still in Obakoran County yes
You know, abwana kuruntu jemware trea bo article 187. Article 187 irari mantu ya kunenkalera services imwe kana what they call like departments imwe kanenkalera kire you know maybe kire national government article 187 should be but kwithira article 187. So maybe this is the route. Okay, yakwithirwa bote kwenda county ya suspended. Buka kwithirwa bamwe bate kwenda governor are impeached because no kuwa kinyawe kwa governor ingwe njumu. So that means she labored kukanira tekira. Ambuatiri. Ndiye article 187. Ke kwa against spirited devolution. Ikariobwa ndiye MTF. MTF ibati ku implement to a certain percentage yore kadi tere ngava norongi ti percent yonde wendi milioni ma akwi billion ichoka ki national government no onto the ndie ku thotuna contract beto amiru turwa matini nawe tenda buthi barabara dira mwana wa njimo eta kuthoma America akenda bank statement na tukaethera tukona mtumba kona account na milioni 5 imatini twakoromba ambi bank statement ukaiba kanisa ina muchango ukiwa katitangiriana no ntu weka tendo raro ngavana ariko. So batu ndiona that is the spirit and evolution ku empower antu betu ugatuzi iku opportunities china me mashinani but then china me mero nende I'm coming to that article. Then let us transfer ugatuzi butarema ndira nkwambira nkwarache mwambirio mbwire ura battery tanako wakuimeche yotira utira iku omission sins of omission kwina ku committee onturuka kibango atema mtu na kwina ku omit kwa mfano kare kana bakuba kararabu kinya yuno meshia tia kwenda urabaura ndu ku responsibility waritaka na otira so ndenda kuwa thinera tukurea ni mantu yotira ku mtu committee responsibility na nio muthako very competent aweta incompetence with the technical language kankwenda kuwa thinino tukurea nendi bungi tutaex ustave cionthe no ntumbere katiba weno yo yanite mutaratara yoko solve problem hii na mutarata inya impeachment is part of the solution kuipo ntoko na MCA betu kinyabo kaba otethie miru na kaba kuhiru miru na ndienda kuwa kinyari ukubwa njimo akiwa miru kimanto amiru ya kwa Senate ni kaibo yetu ya international shame uma kwa tuika utimu ntuti kumya manto amiru actually kinyerera kotieru ya miru aika wa miamba yambo ijurincheke na njurincheke tukumya aboya itena infrastructure kana tools tia ku implement manto yariku manto akikatiba manto akisheria no tunjurincheke ona wina corruption itembia cha country ikwethia atia utibwe miamembi wiki kithirine na njire kwa enforce kithiri kona punishment wiki waki niu so urangonda kwa ni atiri kwina mutaratara yungi ontu atiku wanu itu kudiscuss ya kuwa atiri ngavana kwa tuke na gross misconduct kana violation of the constitution kwina mutaratara yu assembly ya mamlaka yo mudita kenda yeta ki senate nereo na kinya senate ngavana na iru tharwa aithetere nuko mekubugira reke aina kikawatiri ye watemelo wero ikure ye watemelo wero ikure ende watemelo ngwe kuni weto waikura ukerwo wi mwamba we Martin wi mwamba bunduki lakini sie ndi bakia batenya kwa kunyumba runguroro bakaudia bunduki baachia no komea wikura nontu bakono tibio we nabio no timtu no kuje wa uni Martin antekera bunduki kakwenda kwa kinyo temelo ti makosa manene na kinyanga bana na shore bawe bakaibwo bwa uni rombo mboba device ndi muchoro moya muno nyanto wengi bakaunti by then achore bakwa ni ati nete seneti achiaririe boboeja kinya kirare koroke wa uitethie na kalomo mwana tata ni buoto itetherie nugona kuwe taitethie na muromo aciaririe na uma butithika kankwire uma kiri loba wa truth is the best defense kethire kuri uma burio undenda kuwa utimane kuwa mamlaka yanenkaniro kiri national government no utimane kuwa county indisove wikethire ri kutendera mumiru bubui ontu kwenu tendera mumiru bubui bana Martin kinya tha itu kwa twite kure nenu kona mwangi yiri thietu kinya wewe muringi kura to uchumbura muno to koromba kura kutu kya wita na election thai to choke miru nyuma nugwengo nuchi mwaka election yuka kinya ta liberty ya Kenya mwaka yuko na election nontu ibakira Kenya nontu nuchi election turi mwe mwanki yuka na muno actually miru ni mwe ratu ta hotspot ira kinya thirikari Kenya thwe murikite muno kuka kwendo kwira to kya wita kure ne kwaje to divide ndi uturi utiwe ya buthira buri ariku kuba kwa county ndiso turinge kura bate utakia miru bubu yana batukitho baba waniti bubu ya lakini mutaratara yo sheria yo mantu ya maingi muno ya mba kubwithika number 1 kinyanga bana kenda ku resign thai abwithie bubu ya muno nontu mbere akethona kanya kuromba kura ringi 2027 bunge na kanya kwa office senate
na afisi seneti ro mantu yeli either seneti no mwakwiti ikawatina makosa oyele thirere ringi kana ika approve mbi ikawa ikwatana na bura assembly yetatia yawa lakini ndo kwira bwana Martin wakwira akwina riuki kwina mwangi okay yakone ya mbaremero yu kinya seneti re yathatu kinya seneti akaba kuriara baka ngathia bakariara ni bubu kutuika ni kamiru inambi bakona kwina thina somewhere na nkwirire mwatanithia mirura ura wati guthe mukirio miru ikirira ni ngavana no tuna mamlaka ya manene briefly Martin ukimbira yunda kumenya atiri kethwa impeachment nio the easiest route ya weta nkuruki ati kwani 87 ya kuonekana functions imoga kwitu kuona madaktari thai by mukomone tunekanire rwangirwa ugima kiri national government and so many others briefly Martin okay watala GDP ya Kenya county Meru is around number 4 contributing number 5 6 there number 5 4 5 6 yeah na essence and evolution apart from nyakore mabarabara nambi ni ukuri economy mashinani ya kura kirasi kiraki wako KCD ruero supply okatenti karanga vaneya bejiri gadra chinto ren toka anjo transfer functions ikanjia wita na oro yontorona even before we transfer ke political crisis ya Meru ko yanto bakore mabarabara kuma Nairobi beje choketa Nairobi bejira to contribute ke GDP ibati gwita chin matoren so process ya ku dissolve county kana ko ya functions tu ikenara it means kato chokena to chokem beje Nairobi na spirit and evolution ne ability ya economic ability tanturen ko remo ke baga kwa president ya trikare rompa beje banki rompa banki ne kana kerat anto bata ko rompa banki karea non to rende banks have made enough profit ya wo tinta non boroi ken ram banki la simego kwanto beje economic growth beje chokandi so essence and evolution in beje dilunga kreanto so process ye ocho functions nara na kodiso it is not an advantage create ba me the issue is okay agwetera wono kona process impeachment auto wetera ibonto ye era ambere na the easiest one kendo okay agwetera oware no interance yambecha jita mashinani kana ngo yendelea akebelia but ata seneti achokwa she should work kana should work ai governor wakikisha spirit and evolution ikwendele amana county assembly yawe na nyas county assembly gadra ina makosa kile evidence ira iko senate by in a room a correction on the activities moving forward jemo adlas ba governor na advisors ya bawo maybe iboka la sana imanto yaro karika Meru thai because kulingana na Mr. Mutwiri abwana mutukwira governor uma nkenda kwira Mr. Abwana I'm a friend to the government of Meru County and they support our governor Kawira Mwangaza. Nuko wata? Lakini the political advisor we. Kana the economic advisor. Bwana ndi ngendo betera ntubau political advisor governor eto araure economic advisor ari mdozi okufoma chief of staff Bwana Kimathi. Ngoti na baije. Nuko wata oninde lazima uima ukwini nyababera ngabana manto inyekira itu na munya batatha oibarabandiki nyaruto baba mwatha actually kinya waru no wetho advice umwira burapo kubwa ni munikambia na advice kwa support omo tani nkwere me akona mutoro ko wa mujara no tubongo geriko ari ugya kuonya ambodi kireni kwere kuna kukaje thirikari ambodi kireni kwere kuna kukaje thirikari na 1 2 3 gwetete uju tatwa ukona muntu jore akiaje menya ate kumenya ore akuga nende igirunya munene okubwa na Peter Munya akiuga manto ja security angazui anga ng'ombe anokugo muringi othi moja ariuga naja anga manto ja wagagia manto ja security na in department ya national government ambodi kireni amboko ateni kweleni ambodi limit yara ambodi kireni mbweleni
Ambodi kile mboya ni meninde igiro munene okuga ngaziju ngande ko etana Nairobi. No ndikwira atiri. Ndio tetera. Governor nyo imbira manyante tigirio ndo governor no la ya soni wa county na national government. But when the county commissioner. Ambodi kile ni kwele ni. What is the work of the county commissioner? What is the work of the CEC? County commissioner no intelligence. But today Martin. Kuma matore. So no but ko akidila. I think ibo wekira governor Kawira Muriu. Makosa. Martin. Kile ambale mkamira che kuma Isiolo ya Kirosi Meru. Nugubwa ari governor Meru. Which means security and Governor Kawira were not once not twice aware atiri tango ebura governor Kiraitwa. Lakini kama litabo ya atibudye bobo ya structure account government. Mia county commissioner structure national government. Key structure county government kutena docket ya security. Kwa na CEC or security. Kutena security. Sorry, can't go there is something I need to say about Martin. County commissioner. Can't go commissioner my friend. I was listening to the governor. Abu anaona ndo ba enforcement kana ba revenue kana ba kanjo be muitone. Kwebunji moria. Mr. Chonga protecting me the and they go to these people. I am protecting you. Let me answer. These people are civic education to kidogo. Baraba ariba game reserve. Game reserve ni check out government. Protecting me the civic education. Please. Kana national na county. Na kendo waleta tu kidogo acha ke the county government of Meru. Kuna bill bara riboko kiaja ya nini ya mantoja nini ja koliki na biba je national of which mbuga nonete ke news na nyibo aleta ke news you na county assembly yetu ya Meru ele akwelwa functions chiambio cha county na cha national ngendo kwera oni mbite tango kwa national government ijo kambira tha iji ngavana no bateri kwa kambia chibu that's the work of the MP nokugwata ikino nto atengambio CDF ikino nto kuona nyangombe chikiuro wana na bina pakithingata umuntu ro kwa janare EMP MP no bateri komenya atiri ito bateri kuthwa tu na artist mbio police post kana police station kyure kia bwana who is a victim na nethiri twari kiri thirikari wingi chijiri thirite ni atiri jemo arori atiri governor Kawira atari tamwambo kinya yoro ko consolanto ate poleni broyero ngombe poleni antobeni baroro ikadiate what I may say as much as security the national government security the national government what I may say governor kuja requested the CS bwana Kithure Kindiki na kuambia ko recruit ambio NPR no kurika na NPR bara inyaba keje inyaba ntukwe ko launch you remember the meeting which was held there. Governor was not there. The people are there. Tulola betere ko muinira gidere before the impeachment you remember very well. No ilole betere no on impeachment ira bele didole governor requested pongero NPR muchemani president ya mwera bwana rais si tunaomba ng'ombe zetu na vijana wetu wameuawa vijana wengi sana kwa hivyo tunakuomba utuongezee nini NPR governor na ilo president through the CS auga na ifanyiki hivyo venye governor amesema inyanto bakethro ibako affected on the ground governor na kuwithirwa na responsibility kulaas the with the CS menyake county government yetu ya Meru tunoguna CEC or security my friend mitigire mbwe I have something to say gentlemen please mitigire into kethimu ithato kindly sawa kenda tuthiria beretu kethimu mwekangire aru atire. Imagine and even believing Meru County can be resolved now is a dream informed by myopic perspectives. The proponents of the solution relies on Article 192 of the Constitution of Kenya that cites emergency and internal conflict as reasons for suspending a county. Reading Article 192 in isolation and without considering infinite space of legal interpretation, contextual definitions and emergency and conflicts and political power relations and interest will only seek to offer false hope. Akawatire, the impeachment and dissolution process are serial, logical, and cannot be parallel or concurrent. Simply put,
the impeachment process has to reach its logical end, and before sorting, before starting the process of dissolution. That means the dissolution can depend on outcomes of the impeachment process. The result may or may not justify dissolution. Kana suspension, that is. Nibumu ikangere akuwa. Mheshimiwa Anderson Murikiaka Watire, as at now, it is impossible to invoke Article 192. Reason, no IBC in place or office to conduct elections. If President wants to save us, let him invoke Article 187 of Constitution of Kenya and end these unnecessary battles. Article 187 does not take resources from Meru. In fact, it can make services delivery effective as it happened to Nairobi County. Ndibo Mheshimiwa Anderson Murikiaka wa engineer. Kire Facebook Joshua Kiremi arua Joshua Kiremi wa Mukiama kumakaramai chunge ulitoa wapi Jemo Jemo no municipality. Elias Kimathi akawa governor type of leadership of rewarding loyalists and buying loyalty can only be compared with KANU leadership. Imepitwa na wakati. Kuna onge wetu Daniel Kidhure arua Kawira aende mapema. Titus Mutembe akawa hatutaki kuambiwa ati nini. Kawira must go and go. Meru ikue Meru ikue salama. Okay. Hello Weru. Hello. 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 Hey. Mam, tuniele sauti ya TV ya kutafadhali. Hello. Tuniele sauti ya TV ya kumam. Hello. Oi. Yeah, Martin. Oi, tore ari na oma. Bore ari na mugari wa nazo. Ndio wetu Sabina ganathi. Sabina na meambo mekayori wate aina. Oni nde mwagoro na nazo. Kango bukethia bwinde. Tugetheka. No nketheria abwana. Tuyo akugwa. Tugetheka. Na ndake uenge. Endo uo ndio wetu njemure. Ande morie kioria. Morie. Orongo tubu bwate bianga bana. Manto yo yonda, ni yorongo. Alafu nteto iwakuwa muzako ukagwarie genda munyamona. Uni orongo nonto kinya wena agwarie genda kawira muona. Ya to wisito loge tiende ne Meru. Manto yo yonda abwana agwaria. Abwana na kumenya nazo. Na kumenya yani kiena no aranga na munya. Teruri. Erure rero nereo ngakano mama ko ya karoma. Ya Roma ka uotenga banongyo kinya kono. Kana ko nerure munya wo kere nonto emusie to nazo. Na watanga banambaru. Na mejera au erure araua akabweze kaburo au. Na manto yo nzari die norongo. Nta komye biba mo sapotera ni mati ni kaze norongo bunga bana ayo. Na kimpizo na kuo. Aka impizo nonto bwa makosa ya wa kore akwatania na MCS. Apre akwatanira na munini oke. Ote muntu oritango wewe ngwa mwekuru ka oritango are sio ninga ndiwe bondre mwekuru. Na ntega tano nyote mwankaturu yaira noe. Makosa yake. Okay. Tauko ndaka umusapoti. Pasapoti rongo ake. Basa bina. Ore awu we twanjimo manto yawa ko ari na ngone muntu karaka na ome. Ni bareke kwa diorongo tinya ke vinga ko ro iba wonkua. Ni bareke wonkua bate ko kamera ntobo. Ibo ya Sabina. Ye itonda ko era ni bareke orongo buruwe. Yera ndake unera ke orongo bote metezia. Asante. Ende ngo support babange bobele bakwari ntato sio masana. Asante. Thank you. Another one. Hello Weru. Hello. Okay. Hello Weru. Yes sir. Meta wanje ozio agri
kuma Karama bwana Gejong. Abare Karama Joshua. Batu tu kabisa. Uri watana miambo emikai mukuru tukithiria. Miambo eko emikai kabisa kethia bwana na mutano ungi athia rete bwana no ungi nwe atumika wira. Nguketheka bwana Joshua. Oni buru bura kwenda kwa mataka ngeto bila nguchogia nkatho ni MCA ba ngwira baritete ninja buru. Na senetia te ona mama chogerenge bona ngavana atarege bicha nacho na impicho renge eto minimbi. Batu rotebeza pro na kire 18 bilioni kinya kaburo kai kuzangalana. Ibitare Karama itaona ndrawa. Kangeta wa itavakone nara tuteneru ya kwenderia ngambe. Kaburo ichezangalanire endira daura chewigira kaburo ingi njaru na kurege bichare ibi kuraizi. Tikapia chigwenya kwa theri boya elenga vana na ritete ngwe. Na ritete ngwe nene Bruno ndo wakuona marori yara ya uri munya magaraita yara yonde akanengana ke MPF na pia chaka uti chonde bia taneria yo Nairobi ngwe njera ndere ritete ngwe yele ne gwethira utretera mandibuti no mweri enana na boya thatu naguo ni gwethira NMC ngoru no mega manto na ate ona inya muntu ya bogu wa chumugururo mutu ate agua Kuro gwa jua ngavana nwe ya no we ya garombethia no we ya gendelea ajoka ga na ngiri 15 aragire guru ngiri 15 aragire guru batiwa kurana na ni uyo mendeleo yarareta mundu witwa Ndrani kuma Githongo nwa mwire narege kwara jerwari rutina tasabu evidence na we batwe Githongo tugwithiritwe 1 2 3 4 5 6 point te utarome kura mundu we utarome ate na point no gwata no kuigua no gwata ya batu tiane tutewata tutewata ya ile okay ndio agwiranga no gwata te gwa iwe akirimi asante. Thank you. One last one. Hello, Wero. Hello. Hello. Oh, oni mbeta wa Richard Ntonjira. Richard. Kuma stage kwa jilo. Uri wata mukuru. Ango gethia re. Ndegeze mutano bo ndegene noe. Ba ukethe kabothe maoni yaku yari uri wata bro. Maoni yako yari wata re. Kwa mbere itukuona na kweka ya Githongo. Richard ya niseta uti ya TV ku mukuru kenda to watanira. Okay. Na kweka Githongo. Ino maendeleo yonda yari. Ende mboria mutano kawira atere. Ega ngabana wetu ari Githongo wake. Na nanje ya siboiga. Na ngomero kaunti yombe. Huko kwa lele na masinani na kwa nje barabara ati na kwa na kuweka bongo na kubwetu yanto maendeleo ya kila aina kwa lele onto barabara hizi ya dosi endeleo totona nya kinya na mushado trata kiwa ke kunjenjeo mwenye jeri mwisi ya nguba petereka boyele uga kwa mbia siamero kaunti sio karua ingabana re Ye kagwa siya kita itu pagura mandaktari yara kwa tamana. Okay. Ina mbezo siweka kiza ibadi kwa dekira mandaktari baada tu hata na dispensary to kona dawa to hata general to kona dawa ende kinya dawa sio ngo kile nya daktari ngupongo hapa kwa tamana ina mbia siya mero kaunti sio kagwa siya tarengi kita sisi tango no to yao. Okay. Mmoja tu riko ngage na sogerie. Asante. Thank you. Asante sana. Na Paul Kagame mchoro kuu. Hello Martin, ni mimi Paul Kagame Mutuate, nimejaribu simu ya Wero bahati ya ingi. Pole sana Paul, tukudhire kinya kwa thimo. But you know, MCAs Bombere bwana na miambo emekai kinya bateterere reportira yenjuri nchekera ya commission ni president report na kaderwa kana kinya torwa rwarero kwa concluded betre na ba impeach governor na ibari part ya rwarero rwa ngwataniro so baringetera at least rwarero no rukero rukinyana kana rukudira kana tukunengera president report he has not acted on it
na nibo ntutu kuimpeach ngabana kango chokire mbugatiri kinya timeline ile president ya niti chari chikuthira actually ntuku tariki 18 mweri wa 9 State House yesakana ntuku president ya tena Njuri Ncheke na mabishop na governor yonari wau na reto arawa ultimatum na rona watane na bangi starting with his deputy na kinya MCS na tongoria bangi bo bonthe nontu tikinya MC yake mbibiro ntu bakiwa ti senator ti mheshimiwa ntu Kailemia women rep mtu mtulivu te manto amaingi lakini utethira menyo kono mtu kutheta na ntu Kailemia wari araburu no tuwe baba ngiabe na bungi haya TMCA na ndendo kwa MCA batemia kuthuka bonthe no tu body range munda mwira kwina bara upa 10 na gentu baraba independent baraba tukithwa kiwatanira bo kithichia mabina ndi thina thina tu ba PNU ba Mbas ba UDA ba Jubilee na ba Nopeu ibaro noema aba independent bo starting yo ntuka aba konguti no mundu number 1 uka kwenda kuwa thinere miru tina wiri netiki MC na ndenda kuwa MC kaba wiki lo theri na ndenda kuwa nukona urongo ntubira abo imaura makui kinya atwetirite kinya ngavana kamenya uma unfortunately na baba turo mwiro rongo yo ntumushoro yo kwa njimu kawira kamenya kaba tu batimwendete na ndenda kuwa buru kinya woni have discovered kinya baona bakiwa kabati kaende patithiro bakimanisha netithiro nkorone petho bakiura chetenda bakiura ciengui bakiura cie promotion invoice ci na rovisi ne bakwenda ile wano mwanka bonekane na ibo ntunkwendere enterprise ya defending government kabati wokuwa na kuria tenda akori atere enterprise ya defending government ni biashara nene muno thai ndenda kuwa umara kwatiukarari ngavana nambu ithiro ko batikubwithwa na mbira antu mutongorio mwaya kinya kabwithio ntu bako inya uni indikana ra michuki aretere sheria cia matatu ndetira mauru kuma town Nairobi mwankale nana boys arale nana square no komenare ngongirond akwe Karen na ndete kulungira muthako ito Martin Gitonga omukuru ito kubya Londi okumaleshuti bitito mulungira visiting ndeta mauru mwankaira atobya thira na ntathurire michuki ntukwenda ibiro michuki okwa ndaibiro baba okwa na ndaibunya peni muno ndomboleza michuki muno na ndamwendete mwanka nkorwe kwa mwanka nyini ngonga ichunguza nkoria what is wrong with me na ate nkwenda michuki na ibu atumire ndeta mauru ile atubya thira no ntubasheri uchi ambi tie safety belt ko sheria ne mpinyire ntuko iwe mbere lakini baadaye ture yo mwenda nontitonede na kubithia bobwaya mbuire ngavana yake akubithira kwagirite kinyaba ke abau na nyaba kia nambi no tumbere sheria ni mukaritie boyele nkwirire MC kinyabo be na interest yake na interest ya MC mbere number 1 imwana nchiro muthurire yuno loyalty yake neri na ibyo MC yari raira na woni ndia niritabo imbichi ibontu benda na example ndira ndi kwa office fulani MC bake abakirira abaku itu baba itu kinyamto okwera baba itu inkomenyo kenda mto kuthambia ukenda mto okurua chai ukenda mtombi na obwinde nda obeli bathatu nende ndona antu ba bena konsani nene muno na mbande ni antobai bo winde ndakuwa kethe kamutongeria kwenda karanthi na tongoria babangi nontu thai kankurinya seneti tukwira tikabariti iba komya uma babo imiru iba komya no tukwenda kurutania ngwina bangi iba komya nuri ku urete wo mitite responsibility kwata ni vyanto na nuri ku urete ko tontu bungu ndi wiru iyo then nuri kubati umikiriti nuri ku kiongo ke bangi nuri ku unifying factor nuri kubati kwata ni babangi nontu ngwire matini ukethwa no aima mulaka ukawa movisi ukawa magari ya ndiko ati wo command bilioni 12 alafu kadira babangi bakirira wethona thinene utibati kurira bangi bakirira nontu wina mamlaka na wina njira kethe ni wondira waliungira na arua wete koji west ukenda kinyangoro iro muko cia Roma nontu wina mbeche che kuruta ngwiriko ithimu karingo theri we nku instruct ndwe rwenjo nku instruct baraba ni bwithwe nku instruct isindi class ni onkwe nku instruct nyebe kore biano na mbeuchi yanwe mantu yakabithika mara moja lakini ndi nontu babu ukura ibontu kuwa antu bakari bakile umabi nabi ndenda kuwa thairi munya nete neke kwa thai ndetu kuwa antu bageta eta munya utekwa ri mwana nchoka wenda no mwawe na uni no ntu akuria kile mwe muntu na mamlaka yu maneno yonde kuka kwenda kuwa interest hii tika shina nya muno nkurukie interest yoro thuri orendi na power na nawe te othai kwende abati kuritangwe ke bubweja na ntu bonde bakona na ntu bona buruna kuritangwe ibontu kure inye msiba te muthura kya kuritangwe bwa no tu muthura kutithwa kuna thina miru fair enough jemo thina ya miru na kawira mwangaza ni maybe Ayubu Bundi Mutuma DG Kadhuri Moronge what I may tell you from the beginning ukajotegera kuma mwamberio baimpiche ngavana ojo na egito lingana ena 3 months
Daiji nande batu tara cho 25 impeachment no ina itokuchiki nyana yake MCs ba moke dele MC ba moe ba weta ki governor no rona juzi ko MC ba weta ki governor na to abona keni lakini ko guchokara assembly they voted differently no kugata così niyo iguranda ko kufika bei no kugata iguranda ko from the me aba kedo bena sitting on Tuesday you see ko do guna changes ke membi odonu la ke committee flani with the committee ko assembly eto no tuge it has been ke on the hostage that way from the previous by who no kugata and you hostage where does get the power to hostage the hostage le ikadia tele menyoke jotegera hostage oke jotegera mtu for example mtu just speaker mtu mukuru ke county assembly of Meru since from the time ni mtu mukuru no ke ja kuduro ugo no tari na ko na MC pengino ra tonere o modo jonto jo akuga kabako na tonere ari independent speaker is neutral dikira ni kule neutral ntare ke neutral but he has the power dikira he has the power dikira ni ari dikira ni kule ni ambodi dikira ni kule ni katuko ali okay you proceed dikira ni kule abona tika kumpanga tani antira deliver the message please proceed ikiolekea kwangu chokyo ke bata lyo chokwa ndo gatiri assembly yetu hostage menya the county speaker Jayubu Bundi Solomon itwije no area the isi Meru county assembly yetu ebata likudura kukurokia the budget kuroto ali to utara ke no stadium peta tu tana to akarande bona ugo ali Nairobi no kuwata speaker no etera ni kwele ni murume itware ukapatare o murume ani no dingata news dikira ni ambo dikira ni kwele what is the lord of the speaker the county assembly ikunda mudo ga three in short Lea petreba kurokia na itemais the budget ya 45 million they came neighbor kanede ndi peta ba karande executive na legislative ki control of budget paka mtu a consensus ya 33 million peja budget yeje beje cheje 10 billion yechi batali kweja Meru county a time like now nuko gwata paka kara MCs beto buga 3 patu to konta 33 million we need the 45 nuko gwata last week on Friday on 9th ki control of budget ilo para bateri batuimbio iko chokia manto jana gendiko ki control of budget that is why kenda wa choka assembly kenda budget yetu ikorokua lakini ukoona gento kile assembly yetu ila didirie ni impeachment that shows ki Meru county yetu nyodo itu kwa manto ji impeachment Ameru ibamenye kuna weakness county assembly of Meru pate kurokia tiembio budget nibo bateri kwera mwananchi ikino nto daktari beto ko bona best litine pakiugi bako ndambio ikuongero kodri promotion daktari beto bako ndikolewa tena ni kweleni alitingui babata ndikolewa nuko kwata aguro bona gichunge kurombele cheje in terms of ramsam inyoka da tutenge 10 billion mecha no chejinya 5 billion chikedo ambeji checha ganwa chakarakara chikeja kairi nuko kwata abona kana certain to that ko mando jonde tetu ikaire ting governor ango churi atre jemo ango churi atre you know Meru ya kara without tekwendo tumira yeto riri lakini yaka iturikene in terms of bura kwithwa kukari kire counties zingi na kire national government for example kire national government anto baila la mekaba kiwa ate MPs bena drikari so non to bako wedro maybe drikari yena maybe ni ko lobby financially or otherwise but Meru nyo antobaba te kumba ko lobby financially ibo bako deterwa ni MCS ba governor we na kegena te kumba ko ko lobby MCS financially or otherwise bwana gichungo kintukira kintukira bwana ati ukwira acha nimbure from the beginning answer me kuna gintukito political interest nuko gwata kwe muntu kumenya undi utonya campaign ine diruri atire my question is in simple terms nate governor akore mwa ku lobby MCS baka lobby wane antu batomba ku influence anything kire assembly tiankwele gintu kimwe
takwe mtu ngavana gutuma kendeta kulobi MCA MCA gutumwa ala county assembly of Meru jora ringirwo kura nukugwata ena mandate jara atumiro eta kuthithia county assembly that why ukona governor aka make sure kodoko ya ndo abateri wiki representative ala beto kuruko kodriki embodi kodriki corporation fulani cha kinyara ke county assembly eto ya Meru pakeja bakaugатiri tuguta nukwelewa majito jaja katewa dikira nite with reasons majito jaja kate chakatewa akachoka kaidi on the drawing board which on the drawing board and wapo tegwatanilite nabo nukwelewa menya imandu tutegete from the beginning yo makosa yao yo makosa yao kwithira tegwatanilite abo na county assembly county assembly bate jigu implement into bila kuthuri majito jaja u ali timandu ubakadiria legislative bwana gichunge ngugia legislative theira po japo anengiro majito jaja jake board kodhiki board kodhija municipality thone maua otho inteje babate jiku jaba ategera nini ile lakini antu baba assembly yetu itona atiri mbere inye majito jaja je nyebe je nyoka ku karandi no na nyibe ngo ibeja ke media bakade reason they even give reason body ya municipality ro arero was involved in kire a pyramid scheme yes yeyire antu before bagure bakabata before kana after Urome na iba kilo kile. Ale no, gichunga gozu itona leo getinya some of them MCAs aja. Bwana gichunga itona geta some of those MCAs. Bongo iba klitre bogatri na to aja assembly u. Tuteba kolokia. What were you expecting? They should give resources. Dikiani iba ugere before. Reason you know kwa kati ya rinje uche ya nero ntuba ne reason. Utem torero ekutena reason. Ke lambe de lombiji county assembly of Meru kana nya ke de of ki national assembly kana ke senate. Utumbo discuss gento ke national wije muntu rano tete. Okwero. Why? Would justice uga the ke de muntu rea. As you do that denda kuria atire. You know Governor Kawira Mwangaza has failed kwithwa aina MCA side yewe. You know, this is politics. To adoma journalism. Ito atanire manto ya ko lobby. You know how governments lobby. And I think ni utubumwe Governor Kawira Mwangaza mba kwithwa affiliate kwithwa ki lobby MCAs bedro bero terero ake ora bwana ku atire at least idro no win bara independent yawe bakiama yaku independent quote in quote. And this is where maybe she failed. Another one, ne kire election year speaker. Governor na chebelere sana kire election year speaker, which may be obakwidro ire failure yawe ya kwidro mtora maybe okidro are friendly kewe ata ire speaker as much as boku speaker atena vote. So I think data kwari jamanta. Yeah. Number one. Kawira Mwangaza to more powerful than President Wandiguru eta William Ruto. William Ruto aitaka banga a bill finance. Yeah. Ika ya parliament. Anakato kudria please. Aka lobby dirikare we karinga moera yes. Na ikiri awo wananchi. Wananchi ba mirea William Ruto the big man achoke ni moera ke parliament aka wabu wananchi ba wa. Iwo. Me ailia achoke county assembly yitaina. Nongwata. William Ruto aita father who incorporate other people kaenda ba mutedi kungama dirikare wala politically kaenda ba ko survive. Uni ntekwelewa na ya speaker urate originator motion urate anything in relation to ni about kumblemo ke problems cha dirikare me. The third one kwenda tutokwaria tukaya na tumata mchenjo lincheke kuwata nethia me na kuwata nethia MCA na governor ikuwata nethia kubiko tukuwa buwere oni let each organ dirikare account irite ngwirere yayo MCA inyaba pawata nena nyanjo lincheke na bionto taba kuronko bibacha manenjera na bakaroa MCA should do their job your oversight egori churia governor no achoki as satisfactory ikatira ende we bwana Martin nkwenda choka wangi tukwara chimanto security na county government na nkwenda kuwa county government kinyone na a lot of support his security dira munyari governor kuri thaka thate siaria na rando muru na iba inyangari chi county na iba lewa mushara county na county beto aba conservancy actually rangers na baenderu manyani baratiri no manyani na akutire nero anto bakinda BWS
munene wetu wa Joeli muchorokwa na ndenda kuwa antu bau ka kijere kerito murunge yabethira na ba mentini buruna bakiri wa county na bakareti mbere ni antu bagona unene ni antu be family na mazingira yau kuibomba kuungatha intelligence kenda bala yazi na police bakira police kwekethe ni maitha yone rokuraya bakwa maitha yakono kenda bona support kenda bomba pamba na maitha na itaruto aria bubo ya muno ngavana oriko unfortunately lekweya araba chuna ngarira bundukira choka na antu bau thai bari amiru ko enganete abikibiki na ngari ko bakithulunga within the whatever kuma antu yau ndenda kuya thukiri security situation ni Gembe North na ti Gembe North yaki nuko na kodi ndo yau kuito njaruni kinya ngombe chetiani chijawa ikiama na ngongo no chetiani timi yako na manje njerwa no tuchena maiketa barracks na kwa njeshi ikiama na Rwanda mwanka Gembe North mwanka yakiama njendo muru yakiama ike na mirorora rwanjaruni ikaunu bwatho nyiru yeta na Samburu nanje nje kuonjerera nje isiolo I Samburu East kuka ngoda kuwa mtu wengine one ngawa na ba erogeo Marakweti ba na Baringo bakiara chena president bakiwa imantu kinyabona kaba ita ku lobby mantu wa security kuka ngoda kuwa dira we mwakilishi wantu kana dira we mutongoria wantu urithe wantu kana ina wantu witho ina kyao kyantu na kutina limit kinya Jesu dira ari nthiguru neji Jesu atatumira ciantu mantu amaromba aki kwiro kinya Petero we mwira ira ntu baba ane no ntu wingi muno na tutina bikoria Jesu ko batea no theri mwanka babuithire tumiate na ikuyu bakare bakana banyiri na ko tuko Jesu abuithire ciambingi yake amakembere kwanja witika nkundani lakini abwithiria ntu kawaini barara kuina kirarire mbua kwake kuko ndikangunda kuwa ukyakolelia Jesu na andresi maitaji yantu apart from kodi yantu abari kinyo barera na kinyo baritana mantu yonene bo murungu nontu na kwa andresi maitaji ya mwanadamu ya maingi kuna yara physical kuna yara spiritual kuna yara intellectual yekuya mithemba yonthe na ndenda kuwa bungi tukurigira mutongoria yonturira ntu bakurathwa yontu akurubangi twathika mathiko na keba muno ukona munene na wa no pole aige mwambo at least erantu pole nontu ndiro thurwe ni antu we mutongoria wo kutina limit ye yara yonthe maita ya antu iba ubakeya no bati ofisa nayo yakariura yakari na ibontu kwenda kuwa moving forward nontu anything can happen ibontu kona ngi point ya yara yatibwithi tuwe kana yayo miti tuwe with the name of yetu ngavana kona chance ingi akoswa yau ethro ngavana mo ya muno na kutithwa kuna thina kinyi impeachment itithirio na bongi kwenda kwira njimu bangi banthiguru iji ni atiri ngavana akakubwithira kubwa kwagirite akakuritithio ntungu yontu we mukururo twetere manto 8 billion chen development k 24 billion 18% ireba every budget year of ne batukuzona 4 iwe ngiri current expenditure ke the budget unirite yo kuma mashinani kankwire uma kinyabo kareta tani imwe ya bobo kuira kinya pressure chiama yongo ethira nontu what happens is this kinya chiama koyo bya kinyere bya kira especially itara kiraitu dira kwa tuike patisi ni kurona MC baba kuritangwa kiraitu lakini wena ko deliver nontu MC are yaka wa mbao MC are yako na ngavana akwa uri munene mbwithira kaila ka aturwa mbwithiria mbao kiraitu ngutiatire kondi mbao o anoite ku nontu antu bakojirwa roi kinya kiama kia tuwe mwenyuma ndike thiwe munene okiama nkolelia nkona ri MC okwa wita akwa mbao we antu bakonywa antu bakinya boto bakiama kundi unire siasa ciako nontu tuwa siasa nyechi kiama no kia wananchi ku no katukira ki kenda antu endelea kuritaniria ngui lakini neno kwa tuko tebia wananchi bakuona ndende kwa kiriro kikendelea kakuririra haki ndene miru na te assembly yake kinya wananchi bonthe abakurira na haki ikaririrwa mwankare yake mumiru ikoneka haki deputy governor yakaheshimiwa nontu muntu thuriro ni antu na yakawe heshima na atongori bonthe MC bathuriro wora bangi bathurirwe kinya baba heshima reo na kila mtu apewe heshima yao na antu bareke koloma speaker antu bareke koloma whoever na nyaba lauma bubutu batethia magwana matini nontu rindi mwanki no kayo kwa kana ende wende nyakuthiria kalumba kalaka wa ndagoka nirie karayo rarema muka mukoloni uraminya manyiri te umpundwe ukiama na irema te umpundwe ukiama na irema Warimu music and the literature. Thank you. Please 2019 nyabori iwa turonchire MTF ariku taskis 20%. Igeni ari matulta jadi uronka naja ko tugenda kwethiri nye MPs betu bonde nye the of Meru County batumai rambio MTF
Thank you. Thank you. Asante sana. Na kiume kieto kwambiria actually to imande. Itukwirigira Senate kethre kirita ntuko ya kwariria mantu yano ntu tayari ntuko kuthira Friday, Saturday, Sunday kuthira ithatu itieri ntuko mwanja na kuringana na watho bwa counties kichunchi kia 33 section 33 ya County Governments Act na Article 181 ya katiba na ntuko 10 ya kwithira bakirita mwerekera nyuma yabo kwithira bakiamukira barweye ya kuwa ati bakwimpeach meru kana county kwimpeach governor wayo so tukwirigira mantu yonde yethira yekarika kiume kitu kuma itukwirigira budget ya meru appropriation bill yethira yekilukwa lakini nkuchani yethira irio no MCAs barua 45 million governor arua 33 million nichi kethro yeta kiri mirandi ya wita na mbere kiri county yani matukwithro tukwiregera ketho yekareka kiumiki lakini na itukwirigira withro wina batwe kiri Weru TV au na Weru FM na next Sunday maybe will be bigger nonto mantu kethro yeri ukareka Weru ne kinyankuruki asante sana nonto bokethro wina batwe kino bango ichunge siasa tukubana arua tukari na bwana James Kimathi kana Jemo ni mutongeria wa youth na ni musiasa municipality. Thank you very much, asante sana bwana Kundi Mugera ni musiasa nterirasi ya Tiania West. Thank you very much mukiama wa kiama kia PNU kwi mtu obora cia munya ithira mbina niwe waretere kawire tineki not even the devil knows the intentions of man. Very well. Asante. Thank you very much. Bwana mutwiri bwana mchoro wetu akubati kuone baba anginjira lakini na wape ni ndiye anatandika sana. Thank you very much. Asante. Bwana. Thank you very much. We appreciate na kiri barabo onde bombe de timu bango. Uyu achunge siasa tukubana arua Jeremy na Ken barikire kamera Purity mrembo wetu Purity niwe mwerekeri mu bango yo Dunge niwe urekire transmission utuchedra clip tukitisha hapa na pale. Kevin niyo tubudhoda kaira tu posta na kuandika graphics ya woko na chiandiki au namba chedimo na maandiko hiyo ndoko na andiki au asante sana na Morgan ni mudhoji wa mubango yo mudhoji munene ni bwana John Marete tumuita captain unibita wa Martin we chongi ondola asante sana kwa hidra wena batwe. Good night, it's been real for real.